part today. Aga meie oleme 6. osas On a series we've called Ups and Downs. seerias, mille nimeks me oleme pannud tõusud ja mõõnad. So go ahead and open up your Bibles, if you would, to Romans chapter 8. Nii et teevad on lahti oma piibel roomlastele 8. peatükist. Romans chapter 8 is one of my favorite chapters to read in the Kiri Bible. roomlastele 8. peatükk on üks minu lemmikpeatükke terves piiblis. I recommend that reading for you every day this week. Ma soovitan seda lugemist sulle igaks päevaks sellel nädalal. But we're talking about ups and downs. Aga me räägime tõusudest ja mõõnadest. And the ups and downs of life that we face, Ja need elu tõusud ja mõõnad, mis meil on, they happen to all of us. need juhtuvad meile kõigile. You're not the only ones who have days where you're up and days when you're down. Sina ei ole ainuke, kelle käekäik käib vahest alla ja vahest üles. And you're not the only one who's probably been up and down already today. Ja sa ei ole ainus, kelle tuju on juba üles-alla käinud tänase päeva jooksul. And God gave us the power and the ability to feel things. Ja Jumal on andnud meile väe tunda ja kogeda asju. And you know, I don't want us as a church to be emotionless. Ja tead, ma ei taha, et meie kogudusena oleksime emotsioonideta. I want us to be able to express our emotion when we come to church. Ma tahan, et kui me käime koguduses, siis me oleksime suutelised väljendama oma emotsioone. But we want to make sure that we are expressing our emotions in the proper way. Aga me tahame ka kindlad olla, et me väljendame oma tundeid õigel viisil. And emotions can be very powerful. Ja emotsioonid võivad olla väga võimsad. And we cannot ignore emotions. Ja me ei saa ignoreerida emotsioone. But we cannot allow our feelings Aga me ei saa lasta oma to tunnetel control our lives. kontrollida oma elu. And so this series, what we're really talking about is the condition of our soul. Nii et millest me tegelikult räägime selle seeria jooksul on meie hinge seisukord. And about taking control of your soul. Ja kuidas võtta kontrolli oma hinge üle. Now, your soul is made up of different parts. Nüüd sinu hing koosneb erinevatest osadest. Your soul is where you have your mind, your will, and your emotions. Sinu hinges on sinu mõistus, sinu tahe, sinu emotsioonid. In your soul is where you think and where you feel and where you decide. Oma hinges sa mõtled, sa tunned ja sa otsustad. And so sometimes you know what you should do. Nii et on aegu, kus sa tead, mida sa peaksid tegema. But there's times that we feel like doing something else. Aga vahest me tunneme, et me tahaksime teha midagi muud. And I'm not just talking about when you're a kid. I'm talking about you yesterday. Ja ma ei räägi sellest ajast, kui sa olid laps, vaid ma räägin, et nagu eile sa olid täpselt selline. You know, you yesterday. Sina, milline sa olid eile? You knew what you should do, but you felt like doing something else. Sa teadsid, mida sa peaksid tegema, aga sa tahtsid teha hoopis midagi muud. And your feelings sometimes can override the decisions that we want to make. Ja sinu tunded vahest võivad olla tugevamad kui need otsused, mida sa tegelikult tahaksid teha. Have you ever had what you feel kind of get out of control? Oled sa kunagi lasknud sellel, mida sa tunned, väljuda oma kontrollist? You start thinking about it and you think about it again and you think about it again. Sa mõtled selle üle, siis sa jälle mõtled selle üle. And now with the third, fourth time you're thinking about it, you're like, I just can't believe it. Ja siis 3., 4., kord, kui sa mõtled selle peale, siis mõtled, ma ei suuda uskuda. I don't deserve that. Ma ei vääri seda. And then before you know it, you know that you shouldn't, but then you just react. Ja siis sa tead, et sa ei peaks tegema midagi, siis sa reageerid oma emotsioonidele. And then what you say, you really don't want to say. Ja sa ütled midagi, mida sa tegelikult ei tahaks öelda. Maybe what you're doing is not what you really want to do. Võib-olla see, mida sa teed, ei ole tegelikult see, mida sa tahaksid teha. But we allowed our feelings to get out of control. Ja me lasime oma tunnetel võimust võtta. Don't let yourself get to the place where you would say, ära lase endal jõuda sellisesse kohta, kus sa ütled, one more thing that happens and I'm going to lose it. Kuule, üks asi veel juhtub, võt siis ma kaotan kontrolli. Because I guarantee you the devil's going to put what? Ma garanteerin sulle, et mida saatan teeb. One more thing in your path. Paneb sinu päeva veel ühe asja. He's going to make sure that one more thing will show up to cause you to stumble. Ta teeb kindlaks, et see veel üks asi tuleb kindlasti sinu ellu tol hetkel ja paneb sind komistama. You need to decide to keep your feelings under control. Sina pead iseenesest otsustama, et sina kontrollid oma tundeid. You need to control your emotions before it becomes too late. Sa pead kontrollima oma emotsioone enne, kui on liiga hilja. Because how many of you know once you allow your emotions to run, pretty soon you're not in control anymore. Kui paljud teavad, et kui sa lased oma emotsioonidel hakata jooksma nii, nagu nad tahavad, siis sa enam ei saa kontrollida neid. And then we say things like this, well, I just couldn't help myself.
Ja siis me ütleme selliseid asju, et aga ma ei saanud parata sinna midagi. No, the reason you couldn't help yourself is you allowed yourself to get out of control. Põhjus, miks sa ei saanud parata sinna midagi, oligi selles, et sa lasid endal kontrolli alt väljuda. And if we will begin to control ourselves like we should. Aga kui me hakkame kontrollima iseennast nii, nagu me peaksime. Stop some of these feelings before they get out of control. Peatame mõned need tunded enne, kui nad väljuvad kontrolli alt. I guarantee you're going to live a much more enjoyable and a much more happy life. Siis ma garanteerin sulle, et sa elad palju õnnelikumat ja paremat elu. And you're going to be more happy. Sa oled õnnelikum. And you're going to be more stable. Sa oled stabiilsem. You're going to be more fruitful in your life. Sa saad olla viljakam oma And elus. you're going to be more blessed. Ja sa oled ka selle läbi palju õnnistatud. And that is the goal for each and every one of us that God has put on the Ja inside. see on selline eesmärk, mille Jumal on igaühe meie südamesse pannud. We want to be fruitful. Me tahame olla viljakandvad. We want to be happy and stable. Me tahame olla õnnelikud ja stabiilsed. And then God will bless you Ja siis Jumal õnnistab sind. so that you can be a blessing. Selleks, et sina saaksid olla õnnistuseks teistele. This should be the way that we desire to live our See lives. on see viis, kuidas me peaksime igatsema elada. And so we have got to control what we feel and keep it steady. Ja seepärast meil on vaja kontrollida seda, mida me tunneme ja hoida seda tasakaalus. You have a choice Ja siis sul on valik. and you need to make the right Ja decisions. sa pead tegema oma elus õiged otsused. You need to answer the question for yourself. Ja sa pead vastama sellele küsimusele endale ise. How am I going to choose to live my life? Ja õigesti, et kuidas ma kavatsen elada oma elu. And then you need to make the choices to fulfill that goal. Ja siis sa pead tegema need otsused, et saavutada seda lõpptulemust. But last week we talked about worry and stress that can come onto our lives. Aga eelmisel nädalal me rääkisime muretsemisest ja stressist. How it will affect very much the ups and downs. Kuidas see vägagi mõjutab meie üles-alla käimist. And we talked about how we've got to lighten our load. Me rääkisime sellest, kuidas me peaksime oma koormat kergendama. We need to lighten our load daily of the worries and the cares of life. Meil on vaja igapäevaselt kergendada enda koormat muredest. And we need to give our cares to Jesus. Ja andma oma hooled Jumalale. Because we are not built to carry the worries of life. We can't handle it. Meid ei ole loodud kandma selle maailma muresid, me ei ole ehitatud seda. And today I want to kind of add on top of that. Ja täna ma tahaksin sellele nii-öelda peale lisada. And we're going to talk about something else that we need to lighten our load of. Ja ma tahan rääkida veel millest meil on vaja oma koormat kergendada. And today we're going to talk about lightening the load of guilt on our lives. Ja ma tahan rääkida sellest, kuidas kergendada oma süütunde koormust. Now, we all know what guilt is. Me kõik teame, mis on süütunne. We've all been through it. Me oleme kõik kogenud seda. How many of you know what guilt feels like? Paljud teavad, mis tunne on ennast süüdi tunda. Right? When you make a mistake and it's just like, I can't believe. Kui sa teed mingisuguse vea ja siis mõtled, appikene, kuidas ma küll. And everyone's felt guilt. Ja kõik on süüd tundnud. And sometimes we can get so hard-hearted that guilt no longer affects us. Vahest me võime ka saada nii kõvaks oma südames, et me ei tunne enam, et me ei lase selle süüle ennast mõjutada. If you do something long enough, you get what the Bible says, a hard heart. Kui sa teed midagi piisavalt kaua, siis Piibel räägib, et see annab meile sellise kõva südame. But the first, time, second time, third time, fourth, when we're doing that, it's like, Aga esimesed korrad, esimene, teine, kolmas, neljas kord, kui me teeme, siis me tunneme sellist nagu But what we want to do is never get to a place Aga mida me tahame teha on see, et me kunagi ei jõuaks sellisesse kohta, where our hearts become hard towards things. kus meie süda muutub kõvaks mingi We asja want to suhtes. do our very best to keep our hearts soft. Me tahame anda oma parimat, hoida oma südant pehmena. That God would be able to touch our hearts and help us to see right and wrong. Jumal saaks puudutada meie südant, et me saaksime näha, mis on õige, mis on vale. But guilt is something that we don't want. Aga süütunne on midagi, mida me ei taha enda ellu. And there's a big difference in what we're and the two things that I just talked about, and we'll get to that here in just a moment. Ja seal on väga suur vahe kahest asjast, mis me just rääkisime, kohe jõuame sinna. But guilt is just this painful feeling that you have on the inside. Aga süütunne on lihtsalt selline valus tunne, mis on sinu südames. When you disapprove of yourself. Kui sa nii-öelda iseenda käitumist heaks ei kiida. You disapprove of your own actions. Et sa ise ei kiida oma käitumist heaks. And it's that feeling inside where you're like,
I am such a bad person. On selline sisemine tunne, et kuule, et ma olen väga paha inimene. And it's because of your failures. Läbi sinu läbikukkumiste. It's because of mistakes. See võib tulla tänu sinu vigadele, mis sa and it's oled teinud. because of sin that you have done in your lives. Ja see võib ka tulla tänu patule, mida sa teed oma elus. And sometimes guilt can be so strong that it will keep you up at night. Ja vahest süütunne võib olla sinu elus nii tugev, et see hoiab sind öösel üleval. And today what I want to do is I want to see how to deal with guilt so we can get that off of our life. Ja täna ma tahan rääkida sellest, kuidas me saame tegeleda süütundega niimoodi, et see oma elust välja saada. Now the easy answer is just don't sin, you won't have guilt. There you go. Kõige lihtsam vastus on ära tee pattu, siis ei ole ka süütunnet. Yeah, but how many know that that's a lot easier to say than it is to do? Kui paljud teavad, et seda on kõvasti kergem öelda kui teha. And so what we need to know is how to deal with guilt when it comes. Ja meil on vaja teada, kuidas tegutseda süütundega, kui see tuleb. Because we can have guilt on many different levels. Me võime tunda süüd väga erinevatel tasemetel. You know, we could just feel like, oh, I'm so stupid. Me võime lihtsalt tunda, et appi kui loll ma olin. And, you know, just a light kind of thing of guilt. Lihtsalt selline kerge pinnapealne süütunne. But there's also a level of guilt that could come in and begin to shape your life. Aga võib tulla selline tugev süütunne sinu elule, mis hakkab tõesti kõvasti vormima sinu elu. And some people have held on to the guilt of their past sins for so long. Ja mõned inimesed on nii kõvasti kinni hoidnud oma vanade pattude süütundest. And it affects who they are. Ja see mõjutab seda, kes nad on. It begins to affect how they see themselves. See hakkab mõjutama seda, kuidas nad näevad iseennast. And especially when it comes to the sins that we think are the big ones. Ja eriti mis puudutab neid patte, mis me arvame nii-öelda, et on need suured patud. You know, there's the little sins, but then there's the big ones, and I've done the big ones. Et on need väiksed patud ja siis on need suured patud ja ma kogemata tegin seda suurt pattu. You know, I didn't just tell a little lie that, okay, you look nice today, but yeah, you really don't. Et ma lihtsalt ei teinud seda väikest valepattu, et ma ei öelnud, et see näeb väga kena välja, kuigi sa ei näe. You know, all right, that's just a little sin. God, forgive me that. See on väike vale, Jumal annab andeks. But, you know, I killed my neighbor. Aga kui ma tapsin naabri You ära, know, that's something that we carry around. siis see on midagi, mis me kanname endaga kaasas niimoodi. You know, and so we think there's some sins that's just, you know, it's not worthy of guilt, but other sins you better have guilt. Et me mõtleme, et on sellised patud, mille suhtes me nagu ei pea tundma süütunnet, aga on sellised, mille suhtes me kindlasti peame tundma süütunnet. And some people are carrying the guilt of the big ones over a long period of time. Mõned inimesed kannavad seda süütunnet suurte pattude üle väga pikka aega. And these are things that we don't really talk about. Ja need on asjad, millest me väga ei räägi. But these are things that just weigh us down day by day. Aga need on asjad, mis kisuvad meid alla päev And järel. it begins to hinder you. It begins to limit you in your life. Ja see hakkab aeglustama ja see hakkab piirama sind sinu elus. And it stops you from becoming what you could be or what you should be. Ja see peatab sind saama sellest, kes sa peaksid olema või kus sa tahaksid olla. And so, you know, examples of this is maybe you let selfishness control your actions. Näide sellest oleks, et kui sa lasid isekusel oma tegusid kontrollida. Maybe you blew it big time. Võib-olla panid kõvasti mööda. Maybe you committed a crime. Ja võib-olla sooritasid kuriteo. You did something wrong and you knew it was wrong. Ja tegid midagi valesti ja sa teadsid, et sa tegid valesti. Maybe you had an abortion. Ja võib-olla tegid aborti. Maybe you've had an affair that ruined a relationship. Võib-olla sul oli mingisugune armuke, mis rikkus sinu abielusuhte ära. Maybe you've hurt someone out of anger. Võib-olla sa tegid kellelegi tänu vihale haiget. Maybe you've done something that has just stuck to you and it's begun to shape the way you see yourself. Võib-olla sa teinud midagi sellist, mis on tõesti hakanud raputama seda, kuidas sa näed iseennast. And over time it begins to kill your self-worth. Ja see hakkab sinu eneseväärikust hävitama. Because you don't feel worthy of God, you don't feel worthy of blessing. Ja sa ei tunne, et sa oleksid väärt Jumalat või et sa oleksid väärt õnnistust. Because you deserve to be punished. Sest sa väärid karistust. And you believe in your whole life that you don't deserve more because you have not been good enough. Ja oma terve elu sa arvad, et sa väärid karistust ja sa ei ole väärt midagi head, sellepärast et sa ei ole hea olnud. And so this is where people get stuck in life. Ja see on koht, kus inimesed võivad kinni jääda. I think this is what holds some Christians back from walking in the blessings of God. Ma usun, et see on midagi, mis võib kristlasi tagasi hoida käimast Jumala õnnistustest. It's not because Jesus didn't help you. Et asi ei ole selles, et Jeesus poleks aidanud sind. Not because Jesus didn't die for you so that you would be blessed. Et asi pole selles, et Jeesus ei surnud sinu eest, et sa saaksid õnnistusi. The reason you're not walking in the blessing Vaid probleem, mille pärast sa ei käi nendes õnnistustes. is because you have
this thought of, I don't deserve on see, et sul on mõttes selline idee, et ma ei vääri seda. because of what I have done. Selle tõttu, mida ma olen teinud. You don't know what I've been through. Sina ei tea, millest ma läbi olen You läinud. don't understand what I've done. Sa ei mõista, mida ma olen teinud, pastor. And I don't deserve to have a relationship with Ja God. ma ei vääri suhet Jumalaga. Well, you know what the truth is on that? Ja tea, mis tõde selle taga on? None of us deserve to have a relationship with God. Mitte keegi meist ei vääri suhet Jumalaga. None of us have been good enough Mitte keegi meist pole olnud piisavalt to hea. be able to wake up every morning and say, God, I thank Et you that ärgata you're with hommikul me. üles ja rääkida Jeesusega, öelda, et täna sulle Jumal, mida sa teed minu eest. None of us. Mitte keegi meist. None of us have been so good Mitte keegi meist pole olnud piisavalt hea. that we should come to church and celebrate God. Ja me peaksime tulema kogudusse ja tähistada Jumalat. But here we have people today that have come to church to celebrate Jesus. Sa näed, täna siin inimesi koguduses, kes tähistavad Jumalat. Not because we are so good, Mitte sellepärast, et me oleme nii head, but because even though we have been bad, He is very good. vaid sellele vaatamata, et meie oleme halvad olnud, Jumal on olnud tõesti väga hea. Amen. Jesus is our Savior. Jeesus on meie päästja. He is more than enough. Tema on rohkem kui küll. And that's why we worship Him. That's why we serve Him. Ja see on see põhjus, miks me ülistame ja kiidame teda ja teenime teda. Not because we are so good, but because He is so Mitte good. sellepärast, et meie oleme nii head, vaid tema on nii hea. And so don't allow the guilt of your sin to pull you away from God. Nii et ära lase oma patu süütundel ennast eemale tõmmata Jumalast. Now with guilt, there's a cycle. Aga süütundel on selline nii-öelda tsükkel, mida sa pead läbi minema. And it just gets worse and Ja worse. see tsükkel läheb aina hullemaks ja hullemaks. You know, because you sin and then you feel guilty. Ja sa teed pattu ja siis sa tunned ennast süüdi. And you try to go and find some relief. Ja siis hakkad kergendust otsima. But you cannot find relief for sin and guilt in this world. Aga selles maailmas sa ei saa leida leevendust patule ja süütundele. And so what you end up doing is repeating the thing that brought the guilt to begin with. Nii et tüüpiliselt sa hakkad tegema uuesti seda, mille pärast sa üldse süütunde To try to escape the guilt that thing put on your Et life. saada lahti sellest süütundest, mis sul oli seda asja tehes siis. And then in the end, more guilt comes. Ja lõpuks tuleb veel rohkem süütunnet, And you feel bad about siis yourself. sa tunned jälle ennast kehvasti. And so you look for something to fill the void again. Nii et siis sa jälle hakkad otsima midagi, mis saaks seda tühimiku täita. And there's just nothing. Ja tegelikult ei ole mitte midagi, millest saaks teda teha. Why do people, in the world, think that they need to go get wasted every Friday night? Miks maailma inimesed mõtlevad, et kuule, et iga reede õhtu on vaja ennast nagu nina kõvasti tähistamata? They're trying to escape the guilt of what happened that week. Nad üritavad eemale saada sellest süütundest, mis selle nädala jooksul on toimunud. They're trying to escape the guilt of what might happen later on tonight. Nad üritavad põgeneda selle süütunde pärast, mis võib veel selle õhtu jooksul And toimuda. they want to have an excuse. Well, I was drunk. Nad tahavad, et neil oleks selline ettekäänne, kuule, aga ma olin purjus ju. But you were walking naked down the street. Kuule, aga sa käisid täiesti ihualasti tänaval ja ringi. Yeah, but I was drunk. No jaa, aga ma olin purjus, noh. Oh, hello. Hallo, That's not an excuse. see ei ole ettekäänne. Let's start to get control of ourselves. Hakkame kontrollima iseennast, okei? And let's begin to live ourselves in a way Ja elame sellisel viisil, that we break that cycle. et me murrame selle tsükli. Because the cycle will produce death and the cycle will produce separation from God. See tsükkel toob meile surma ja eralduse Jumalast. And so guilt can be something that can truly affect somebody's life. Seega süütunne on miski, mis võib tõeliselt kahjustada inimese elu. And it will affect the way that you live every day. Ja see mõjutab seda viisi, kuidas sa elad oma elu iga päev. But listen to me, you can absolutely get rid of guilt today. Aga kuula mind, sa võid saada täna väga kergesti lahti oma süütundest. You could leave your guilt right here today. Sa võid täna jätta oma süütunde siia samasse paika. And if you will ask God, He will remove that guilt from your life and take it out of your heart. Ja kui sa palud Jumalat, siis Jumal võtab selle süütunde sinu elust, sinu südamest. So that you can go to Him Niimoodi, et sa saad minna tema juurde. and that you could know Him in a deeper way. Ja et sa saad tunda teda veel sügavamal viisil. Because what guilt is going to do is push you away from God. Sest mida süütunne teeb, hoiab sind eemale ja surub sind eemale Jumalast. God will remove that guilt so you could come
to him. aga Jumal eemaldab selle süütunde, et saaksid minna Jumala juurde julgelt. And so, I'm going to read some scriptures here today that you probably will know. It's not going to be anything new to most of you. ja me täna loeme mõningaid kirjakohti, mis ma usun, et on vägagi tuntud teile kõigile. I think you know these things in your head. You know these things in your heart. Ma usun, et te teate neid asju oma peas, oma südames. But I think it's good for us to be reminded so that we will apply what we know to our lives. aga ma usun, et see on hea, kui me meenutame endale asju, mida me teame, et me saaksime rakendada neid paremini oma elus. And the answer to resolve guilt, ja mis on vastus siis süütundele? it's not just to be good. Kuidas lahendada süütunnet? Asi ei ole selles, et sa oleksid piisavalt hea. Where you do something wrong and you say, yeah, I'll try harder. Kui sa teed midagi valesti ja siis ütled, et kuule, ma järgmine kord pingutan rohkem. Or where we messed up and we say, okay, next time I'm going to do better. Kus me panime mööda ja ütleme, et kuule, järgmine kord ma teen paremini. Should you be good? Kas sa peaksid olema hea ja tubli ja? Yes. Jah. Should you try harder? Kas sa peaksid pingutama ja kõvemini proovima? Yes. Jaa. We need to do our best to live a good life. Selleks, et elada head elu, me peame andma oma parima. But that is not the answer for guilt. Aga see ei ole vastus süütunde vastu. When you're carrying guilt, Kui sa kannad süütunnet, even when you've had a bad day, or even when you've had a good day, isegi kui sul on hea päev olnud, you look back to the bad day siis sa vaatad tagasi selle halva päeva and say, peale. yeah, today was good, but last week was a mess. Ütleme, kuule, täna oli hea päev, aga eelmine nädal oli täiesti mökerdis. And we carry that guilt. Ja me kanname seda süütunnet endaga So it's kaasas. not about you being good that's going to take away your guilt. Nii et see, et sa nagu käituksid ilusti, oleksid tubli ja tore, see ei võta sul süütunnet ära. Let me give you the answer for guilt. Ma annan sulle vastuse süütundele. Jesus paid the price. Jeesus maksis hinna selle eest. Amen. That's the only way to be free. See on ainus viis, kuidas vaba olla sellest. Know that Jesus paid the price On teada, et Jeesus maksis hinna and you can be free. ja sa võid olla vaba. That's the only way. See on ainus viis. That's the only way. See on ainus viis. And we can get that today. Ja me võime täna selle saada. Jesus paid the price for your sin. Jeesus maksis hinna sinu pattude eest. Jesus paid the price for the guilt that you carry of your actions. Ja Jeesus maksis hinna sinu süütunde eest, mida sa kannad endas. So that you can stand right with God. Nii et sa võid seista õigena Jumala ees. That's why he did it. Sellepärast ta tegi seda. He did it so you could be closer to him. Ta tegi seda sellepärast, et sina saaksid olla lähemal temale. He is our source of life. Tema on sinu elu allikas. He is our source of love. Tema on meie armastuse allikas. And it is not by you being good. Ja mitte läbi selle, et sina oleksid hea ja tubli. It is by you putting your faith in him. Vaid läbi selle sa võid olla vaba sellest, et sa paned oma usu temasse. That you could be free from the guilt of the past sins of life. Sedasi saad sa olla vaba süütundes vanadest pattudest. Now here in Romans chapter 8. Aga siin kiri roomlastele 8. peatükk. Romans chapter 8 and verse 1. Kiri roomlastele 8. peatükk ja 1. salm. It says, now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kiri roomlastele 8.1. Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. There is no condemnation. Ei ole mingit hukkamõistmist. What is condemnation? Mis on hukkamõist? Condemnation is this, that you have been declared guilty. Hukkamõist on see, et sind on süüdi määratud. And you must be punished. Ja sind tuleb karistada. You are guilty and you must be punished. That's what condemnation is. Hukkamõistmine on see, et sa oled süüdi ja sind tuleb karistada. But when you make Christ Jesus your Lord, Aga kui sina teed Jeesusest Kristusest oma elu isanda, when you are in kui Christ, sina oled Kristuses, when you become a Christian, kui sinust saab kristlane, that means somebody who is in Christ and he's in me. see tähendab keegi, kes on Kristuses ja kelle sees on Kristus. That we're little Christians. Me oleme väikesed Kristused, We're little anointed. me oleme väikesed võitud. That's really what we're calling ourselves. See on see tegelikult, milleks me nimetame ennast. When we say, yes, I'm a Christian, I'm anointed by him. Kui ma olen kristlane, ma olen võitud tema poolt. And when you make Jesus your Lord, Ja kui sina teed Jeesusest oma elu isanda, Jesus has reconnected you to God. siis Jeesus on sind taaskord ühendanud Jumalaga. And now you are not guilty for your sin. Ja enam sa ei ole süüdi oma pattude eest. And no debt has to be Ja paid. ühtegi võlga ei ole vaja kinni maksta. You don't have to pay the price for your Sa sin ei pea maksma hinda oma pattude eest. because Jesus has paid the Sellepärast, price. et Jeesus maksis selle hinna juba. Let's look at an example of real life. Vaatame mõnda näidet tõsielust. Say that you get yourself into this huge debt. Vaatame näiteks, et sa satud suurtesse võlgadesse. You did it. I'm sorry? You did it.
et sina olid see, kes need võlad endale hankis, You spent the money. sina kulutasid raha, You owe the bank. sina oled pangale võlgu. Nobody else spent your money. You spent your money. mitte keegi teine ei kulutanud sinu raha, sina kulutasid oma And raha. now you have huge debt that looks like I'll never pay them. ja nüüd sul on suur võlg ja sul on selline tunne, nagu ma ei saa kunagi seda kinni maksta. And then say that somebody comes along and goes to the bank and pays your debt. ja ütleme, keegi läheb panka ja maksab sinu eest sinu võla kinni. Okay, who got into debt? kes oli see, kes sattus võlgadesse? You did. Sina. But then somebody comes and pays your debt. aga siis keegi läks ja maksis sinu eest sinu võlad. So now what do you owe the bank? nüüd mida sina oled pangale võlgu? Nothing. mitte midagi, You know, and you, because it's already paid for. sest see on juba makstud. So if Jesus has already paid for your sin, nii et kui Jeesus on juba kinni maksnud sinu pattude eest, if he has already paid the debt that you owe, kui tema on kinni maksnud selle võla, mida sina oled võlgu, what do you owe? siis mida sa võlgu oled? Nothing. mitte midagi, Because it's been paid for already. sest selle eest on juba makstud. And so are you guilty? nii et kas sa oled süüdi? No, ei ole, because it's over. sest see on juba lõpetatud, It's done. see on tehtud, You can move on sa võid edasi liikuda, because the price has already been paid. selle hinna eest on ju, see hind on juba kinni makstud. You don't need to keep paying the price day after day after day. sina ei pea maksma jätkuvalt selle võla eest. But we need to get better. We need to move forward. We need to do right. aga meil on vaja jah edasi liikuda ja teha paremini. But we are not the ones that need to carry the guilt of our past sin. aga meie ei pea kandma kaasas endaga oma vanade pattude süütunnet. Because Jesus carried that for us on the cross. sest Jeesus kandis selle meie eest risti peal. And so we need to lighten our load of life with the guilt that Satan will try to put on us. ja meil on vaja oma elukoormat kergendada selle süütunde võrra, mida saatan üritab meie üle panna. Guilt is where you did it and you know that you did it. süütunne on midagi, mis sa tead, et sa tegid midagi ja sa tead, et sina tegid seda. Right? I mean, we know we did it. me teame, et me oleme midagi teinud. And that is the feeling that begins to eat away at us. see on see tunne, mis hakkab meie kallal nokitsema. Yeah, I know what the Bible says, but et ma tean, mida piibel ütleb, aga I did it anyway. me tegin seda sellegipoolest. And it begins to eat away on the inside. It begins to separate you from God. ja see hakkab meie sisemust närima vaikselt ja hakkab meid eraldama Jumalast. That's what guilt is going to do. It's going to try to push you away from your relationship to God. see on see, mida süütunne tahab teha, on sind eemale tõugata Jumalast ja suhtest Jumalaga. It's a tool that Satan will use to try to distract a Christian from what truly belongs to them. see on tööriist, mida vaenlane kasutab selleks, et hoida eemal kristlasid sellest, mis tõeliselt kuulub neile. Okay, that's what you did. okei, seda sa tegid. But now let's look and see what Jesus aga did. vaatame, mida Jeesus tegi. Jesus took our sin away, Jeesus võttis meie patud ära and he also took away our guilt. ja sellega kaasa võttis ka selle süütunde nende Turn pattude with eest. me to Hebrews chapter 10. Läheme palun kirja Heebrealastele 10. peatükki. Hebrews chapter 10. kiri Heebrealastele 10. peatükk. We'll see he's taken away the sin and the guilt of sin. vaatame, et ta on ära võtnud patu ja patu süü. And in verse 11 here, it says, and day after day, the priest stands and performs his righteous duties, and again he offers the same sacrifice, which can never take away sin. Heebrealastele 10:11. iga preester seisab päevast päeva oma teenistuses ja ohverdab aina neid samu ohvreid, mis aga kunagi ei või ära võtta patte. But when this priest, talking about Jesus, aga see siin räägib Jeesusest. it says when this priest had offered for all time one sacrifice for sin, he sat down at the right hand of God. aga see siin ohverdanud ühe ainsa ohvri pattude eest on jäädavalt istunud Jumala paremale käele. And since that time, he waits for the enemy to be made his footstool. nüüd ainult oodates, kuni ta pannakse ta jalajäriks. For by one sacrifice he is made perfect forever all those who are being made whole. sest ühe ainsa ohvriga on ta teinud pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks. We have been made perfect forever. meid on tehtud täiuslikuks igavesti. How many know you're not perfect? kui paljud teavad, et sa ei ole täiuslik? All right, you might try. okei, sa võib-olla proovid You olla. might want to be, sa võib-olla tahad olla but täiuslik, you're not perfect. aga sa ei ole täiuslik. I'm not perfect. mina ei ole täiuslik. I try. mina proovin, I want to be, mina tahan olla, right? on nii. But we're not perfect. aga me ei ole täiuslikud. But the Bible says aga piibel ütleb, that Jesus made us perfect Jeesus tegi meid täiuslikuks forever. igavesti.
seems like a place where the Bible contradicts itself. see kõlab nagu üks vastukõla piibli sees. Because I'm not perfect, and if I'm a Christian, I need to be perfect. Sest mina ei ole täiuslik ja kui ma tahan kristlane olla, siis ma pean täiuslik olema. But I'm not perfect. Aga ma ei ole täiuslik. But this says that Jesus made me perfect. Aga siin ütleb, et Jeesus tegi mind täiuslikuks. And if I'm not perfect, maybe Jesus didn't do nothing for me. Ja kui mina ei ole täiuslik, siis äkki Jeesus ei teinud mulle mitte midagi. And we could get a wrong view of this. Ja me võime väga vale nägemuse saada sellest. But this didn't say that you will never have a mistake in your life. Aga siin ei ole öeldud, et sa ühtegi viga kunagi ei tee. But before God, aga Jumala ees, Jumala silmis, if you are in kui Christ, sina oled Kristuses, if the blood of Jesus is over your life, kui Jeesuse veri on sinu elu üle, that you can go to God as if you have never sinned. siis sa võid minna Jumala ette nõnda, nagu sa poleks kunagi ühtegi pattu teinud. That's what's so awesome. See on see, mis on vinge. That's the power of the work of Jesus. See on Jeesuse käte töövägi. That's why we gather and we celebrate. And sellepärast me tuleme siia ja me tähistame. That's why we love Christmas, because we celebrate the coming of our Savior. Sellepärast me tähistame ka jõule, et me tähistame oma pääste siia ilma tulemist. Jesus is the one that has reconnected us to God. Jeesus on see, kes on loonud selle uue ühenduse meie Jumala vahel. He offered himself and he paid a debt that you could not pay. Tema ohverdas ennast meie eest, makstes võla, mida sina ei saa maksta. And he's so powerful. Ja ta on nii väeline. That he did it one time. Et ta tegi seda ühe korraga. And it lasts forever. Ja see kestab igavesti. That's a pretty big penalty he paid. See on minu arust päris korralik penalt, mille ta kandis. Think about that. He paid for the sins of the whole world. Mõtle, ta maksis kogu maailma pattude eest. Forever. Igavesti. What a penalty that was paid for you and I. Milline karistus maksti meie eest. But we need to be thankful for that. Me peaksime tänulikud olema selle eest. He paid a debt that he did not owe. Tema maksis nii-öelda võla, mida tema ei võlgnenud. Right? I had a debt I couldn't pay. Minul oli võlg, ma ei saanud maksta seda. He paid a debt he did not owe. Tema maksis võla, mida tema ei olnud võlgu. That's like somebody going to the bank and saying, I'm going to pay off your mortgage. You're done. See on nagu keegi läheb panka ja ütleb, et kuule, mina maksan sinu kinnisvara laenu kinni. If you want to do that today, I'll give you my bank account. Et kui sina tahad täna midagi sellist teha, siis ma võin sulle oma pangaarve anda. But listen, don't think that that's just going to happen in the natural. Kuula, see ei ole midagi, mis ära oota, et see kuidagi loomulikult juhtub. You know, I hear some of these preachers on Christian TV. You ever hear that? If you'll give in this offering, God will pay off your house. Et oled kunagi kuulnud telekas mõni jutust, ütleb, et kui sa annad meile raha, siis Jumal maksab sinu kinnisvara võla kinni. Don't believe that junk. Ära palun selliseid asju usu. All they want is your offering. Nad lihtsalt tahavad sinu annetust. They don't care about your house. Neil sinu majaga on nad ei hooli sellest. You know, they're not going to be so worried about your house once you've paid the offering. There's no guarantee of nothing. Kui sa maksad kümmist neile või maksad neile annetusi, siis keegi garanteerib sinu kinnisvara kinni makstakse. But we know that there is a debt that was paid. Aga me teame, et on võlg, mis on makstud. And it is a debt that is amazing. Ja see on imeline võlg. It's the debt of the whole world that we owed to God. Kogu maailma võlg, mis meie oleme Jumalale võlg. And it has so much more than money. Ja see on palju enamat kui raha. Because this is something that is going to affect us for all eternity. Sest see on miski, mis mõjutab meie tervet igavikku. You know, Jesus gave himself for the forgiveness of sin. Jeesus andis ennast andestuseks meie pattude eest. You did it. He paid it. Tema maksis. And so and let's skip down to verse 17 here. Läheme siin samas peatükis 17. salmi. In Hebrews chapter 10 and verse 17. Hebrealastele 10:17. It says, and then he adds, their sins and lawless acts I will remember no more. And where these have been forgiven, the sacrifice for sin is no longer necessary. Hebrealastele 10:17-18. Ja ma ei mäleta enam nende patte ega ülekohtu tegusid, aga kus need on õnneks antud, seal ei ole vaja enam mingit ohvrit pattude eest. So Jesus paid the price for your sin once for forever. Et Jeesus maksis hinna sinu pattude eest ühe korraga igavesti. And the Bible says this, ja Piibel ütleb, that God goes so far to not even remember your sin. Et Jumal läheb nii kaugele, et ta isegi ei mäleta sinu patte. That's pretty big. Vot see on minust päris vägev. That's pretty huge. That's pretty amazing. See on minust päris imeline, päris tohutu. That's love.
see on armastus. Don't you wish there were some people in your life that you could say, please just forget everything that I've done? Kas sa mitte ei oleks tänulik, kui oleks selliseid inimesi, kelle juurde sa võiks minna lihtsalt öelda, kuule lihtsalt unusta ära, mis ma olen teinud. You know, don't you wish you could just go to some people and say, can't you be more like God? You know, Oleksid tore, kui me saaksime inimese juurde minna ja öelda, kuule, ole palun nagu Jumal. Stop reminding me of all my mistakes. I'm trying. Ära palun meenuta mulle kõiki neid asju, mis ma valesti olen teinud. Ma olen nii inimene, ma olen vigu teinud. You don't have to go to God and just say, well, I'm so bad and I'm such a bad person. Ja, sa ei pea Jumala juurde minema niimoodi, et ma olen nii kohutav inimene olnud ja ma olen nii palju asju halvasti teinud. Have you ever heard some people pray? They start off sounding like, they just got out of prison or something. I don't know. Et kui sa kuuled mõningaid inimesi palvetamas, siis ongi selline tunne, nagu nad oleks just vangast tulnud. Oh, Father, we are just so sinful. Jumal, me oleme nii potused. We're so sorry for all. Please forgive us. Anna meile kõik andeks, mis me oleme teinud. They go into 5 minutes talking about how bad they are. 5 minutit räägivad lihtsalt sellest, kui pahad nemad on. Before they even get past all that and start praying the word. Enne kui nad isegi sellest mööda pääsevad ja hakkavad sõna paluma. You don't need to remind God of all how bad you were because the Bible says he's already forgotten. Sa ei pea Jumalale meenutama, kui palju halbu asju või pahasid tegusid sa oled teinud, sest Piibel juba räägib, et Jumal on selle unustanud. He has chosen not even to see you in your sin. Ta otsustab sind isegi mitte vaadata sinu patus. And he looks past that and he sees you that he loves. Ta vaatab mööda sinu pattudest ja vaatab sinu peale sellisena, kes sa oled, keda ta armastab. And he said, this is the way I choose to see you. Ütleb, et sellisena otsustan ma sind näha. And so the question is sin forgiven? Küsimus on selles, kas patud on andestatud. And the Bible clearly says the answer is yes. Piibel ütleb väga selgelt, jah. Then there's no more offering that needs to be paid. Seega ei ole vaja mingisugust ohvrit enam temale tuua selle eest. Because it's already been paid. Selle eest on juba makstud. And then in verse 22, let's skip down here. Ja läheme 22. salmi. And I want to read this out of the New Living Translation. Tahan seda New Living tõlkest lugeda. It says this, let us go right into the presence of God. Lähme otse Jumala liialusse. With sincere hearts, fully trusting him. Siira südamega täielikult usaldades kõiges Jumalat. For our guilty conscience has been sprinkled with Christ's blood. Sest meie must südametunnistus on piserdatud Kristuse verega. To make us clean. Et meid puhastada. And our bodies have been washed with pure water. Ja meie ihud on pestud puhta veega. And so has Jesus paid the price? Nii et kas Jeesus on maksnud hinna? The answer is yes. Vastus on jah. And have we sinned since he paid the price? Nüüd, kas meie oleme pattu teinud sellest ajast, kui tema on maksnud kinni selle võla? Unfortunately, the answer is yes. Kahjuks on vastus jah. So Jesus paid the price for your sin, but sometimes you have still sinned. Nii et Jeesus on maksnud kinni sinu patud, aga sa oled sellele vaatamata teinud pattu vahepeal. And the thing that is vital for us to get this sense of peace in our soul. Ja mis on oluline, et me saaksime selle rahu tunde enda südamesse. And remember, the whole point of this series is talking about the condition of your soul. Peame meeles, kogu selle seeria eesmärk on rääkida sinu hinge olust. And to get that peace that is vital for us to have for life. Selleks, et saada seda rahu oma elu, mis on tohutult vajalik meile. We need to establish this truth. Me peame selgustele jõudma ja kinni haarama sellest tõest siin. That the blood of Jesus cleanses me from all my mistakes. Jeesuse veri puhastab mind kõikidest minu vigadest. And in Jesus, ja Jeesuses you are not guilty. Sa ei ole süüdi. Let's just declare that. Say, in Jesus, kuulutame seda. Jeesuses, I am not guilty. Ma ei ole süüdi. Ma ei ole süüdi. Now, you made mistakes. Nüüd sa oled vigu teinud. But you don't need to carry the guilt of the mistake. Aga sa ei pea nende vigade süütunnet endaga kaasas kandma. All right? You need to be careful the way that you look at your own life and the way you look at others. Okay, sa pead olema väga ettevaatlik selles, kuidas sa vaatad enda elu ja teiste inimeste elude peale. And you might say, but you know what? God might not remember it, but I do. Ja sa võib-olla mõtled, et kuule, Jumal võib-olla ei mäleta, aga mina mäletan. I remember the foolish things that I've done. Mina pean meeles ju neid rumalaid asju, mis ma olen teinud. And how many of you know that you probably could list your mistakes today if I asked you? Ja kui paljud oskaksid luua nimekirja kõikidest vigadest, mida sa oled teinud? You could say, well, all right, let me start when I was 15. Let's start from there. Okay, alustame sellest ajast, kui ma olin 15. And you could go on for a half hour. Siis kui pool tundi seal kirjutad seda nimekirja seal. But if we are in Christ, aga kui me oleme Kristuses, the Bible says that God has washed that away. Siis Piibel ütleb, et tema on pesnud meilt selle ära. And he has chosen not to see that on your life.
life. ja ta on otsustanud mitte näha seda meie elus. So I want you to hear what I'm about to say here because I think this is going to help you. ja ma tahan, et sa kuuleksid seda, mida ma kohe ütlen, sest ma usun, et see aitab sind. Go ahead and turn, if you want, to Romans 6, but anyway. kui sa tahad, siis sa võid pöörata Roomastele 6. peatükki. But you know, some people have heard religious sermons time and time and time again. Ja mõned inimesed on kuulnud selliseid religioosseid jutlusi ikka ja jälle. And their whole life, kogu elu neile they've been beat up by preachers that are telling them how bad they are. Neil on jutlustajate poolt nii-öelda nagu peks antud, et oi kui pahat te olete teinud ja kui palju vigu te olete teinud. And there's some churches that you would go to that you would leave feeling like such a poor sinner that you need to do better. Ja mõningas kirikas sa võidki välja minna niimoodi, et sa tunned, oi ma olen nii patune ja ma olen nii kehva ja ma olen nii paha ja appikene, kuidas ma üldse saan elada. And this is one of their favorite places in the Bible in Romans 6 verse 23. Ja see on üks selliste lemmikkirja koht Roomastele 6:23. And it says for the wages of sin is death. Siin ütleb, et patupalk on surm. You are supposed to die because of your sin. Sina peaksid oma pattude pärast surema. How dare you sin? Kuidas sa julged pattu teha? Get sin out of your life or you're going to die. Saa patust lahti oma elus, muidu sa saad surma. And you leave church feeling like siis kirikust läbi niimoodi. Right? But what they do is they forget to read the second part of the verse. Aga mida unustatakse teha on lugeda seda salmi teist poolt. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses meie isandas. Don't stop at the half part of that verse. Sin is death, sin is death. Ära jää seisma selle salmi esimese poole peale, et patt on surm, patt on surm. The point of this whole verse is the second part. Kogu selle salmi point on see teine pool. Is that, but thank God I'm free. Aga tänu Jumalale, et ma olen vaba. Because of my Jesus. Tänu Jeesusele. Because of my Lord and my Savior. Tänu minu isandajale, minu Because of the päästjale. one who paid my price, my debt. Tema on see, kes maksis minu hinna, minu laenu. I am free. Tema on teinud mind vabaks. And so we can have, there's going to be times that we're going to make mistakes. On aegu, kus me teeme vigu. And you might feel guilty about Aga that. sa võib-olla tunned ennast süüdi seda. You might feel like, oops, look what I did. Võib-olla vaatad, oi, kuule, vaata, mida ma tegin. But you need to know this, that if you will go to God, if you will put that under the blood of Jesus, you are free from that in God's eyes. Sul on vaja teada, et kui sa lähed Jumala juurde, Jeesuse juurde ja annad seda temale, siis sa oled vaba tema silmis. In his eyes, he sees you as pure and holy and righteous. Tema näeb sind oma silmis kui puhta ja õigena. You did it. Sina tegid seda. You were wrong. Sina olid see, kes eksis. But Jesus has paid the price for your action. Aga Jeesus on maksnud sinu tegude eest hinna. So now you can boldly go to God. Et nüüd sina võid minna julgelt Jumala juurde. And you might be sitting there thinking, yeah, but I'm kind of a bad person. Ja sa võib-olla istud seal ja mõtled, et kuule, et aga ma olen täiega paha inimene. Because I just keep doing it. Sest ma ikka teen seda. Let me just tell you, stop thinking that. Las ma ütlen, ära mõtle selle peale. Because the more you think about that, the easier it is to allow yourself to go back there. Ära mõtle selle peale niimoodi, sellepärast, kui mida rohkem sa sellest niimoodi mõtled, seda rohkem sa lähedki tagasi sinna selle juurde. It's easier to do that. See on kergem seda teha. If you're thinking, man, I'm just a drunk, I'm just a stupid drunk, I drink every week, what's Mõtled, wrong with et me? appikene, milline joodik ma olen, ma iga nädalavahetus ma joon ja I can't go a week without alcohol, I've got so many problems. ma ei saa ükski nädal ilma alkoholita minna, sest mul on nii palju probleeme. What's going to happen when Friday rolls around? Ja mis siis juhtub, kui reede tuleb And then all the pressure's there, the bottle is calling. Siis kogu see surve on sinu peal ja siis see pudel kutsub. You're going to say, well, I'm an alcoholic anyway, I might as well just drink. Et kuule, kui ma juba olen alkoholiks, siis ma võin juua ka, And then you allow yourself to step into a role that you're not made for. Siis sa astud sinna rolli, milleks sind ei ole loodud. Because of what you think of yourself. Lihtsalt selle tõttu, mida sa mõtled iseendast. And so we need to stop thinking that we are such a bad person and begin to believe that Jesus paid the price for us. Aga me ei tohiks mõelda niimoodi, me peaksime uskuma, et Jeesus maksis hinna meie eest. You have to believe Sul on vaja uskuda, that you are free in et Christ. sa oled vaba Jeesuses Kristuses. You have to let go of that guilt. Lase lahti süütundest. Don't let that guilt form you and shape your Ära life. lase selle süütundele enda elu vormida. He paid for that. It's off of me. I'm free. Tema maksis selle eest, see on minu pealt maha kantud, ma olen vaba. Now I could get close to God and he's going to help me to do better. Nüüd mina võin minna Jumalale lähemale ja ta aitab mul paremini teha asju. And so this is the way that we are to live our lives. See on see viis, kuidas me peaksime elama oma elust. And you think, well, yeah, but shouldn't I do something to pay God back? Ja sa mõtled, et kuule, kas ma ei peaks tegema midagigi, et ma saaksin kinni maksta Jumalale selle Because I've eest. been such a loser. How can I owe God? I mean, what can I do? Ma olen täielik luuser, kuule, aga kuidas ma saaksin Jumalale nagu maksta, mida ma saaksin tema jaoks teha? Well, we're going to see your part in just a moment. Me kohe vaatame sinu osa peale. But you need to know this. Jesus has more than paid
for your sin. aga sul on vaja teada, et Jeesus on enam kui maksnud sinu võlgade eest. And so the guilt that Satan will try to put on you in your life, you can get free from that. seega see süütunne, mis sinu elus on, mille saatan sinna üritab panna, sa võid sellest lahti Because saada. it's paid for. Sest selle eest on makstud. And so you need to realize that in Christ Jesus, you are not guilty. Ja sul on vaja mõista, et Kristuses, Jeesuses sa ei ole süüdi. Now, I am not saying that you don't have responsibility. Nüüd ma ei ütle, et sa ei ole vastutav. I'm not saying, that you could just go do whatever you want to do and it's okay. Ma ei ütle, et sa võid minna ja teha ükskõik, mida sa heaks arvad ja kõik on korras. Because you have a Jesus who loves you and he'll just cover all your mistakes. Sest sul on Jeesus, kes maksab sinu võlad kinni, on ju. Ja kõik on okei. If you sin, it's okay because you're a Christian. Kui sina teed pattu, siis on okei, sest sa oled kristlane. And there's been these stupid teachings that have come out. Ka selliseid õpetusi on välja tulnud, jah. That you can go ahead and sin, but he'll cover you, he'll hide you. Ja minge ja tehke pattu, et küll Jeesuse veri katab teid. Because there is no condemnation in Christ Jesus. Kristuses ja Jeesuses pole mingisugust hukkamõistu. We are all free in him. Me oleme kõik vabad temas, on ju. We're free to do as we will. Me oleme kõik vabad tegema, mida me Because I iganes am me not tahame. saved by my actions, I'm saved by grace. Sest ma olen armu läbi päästetud, mitte läbi oma tegude päästetud. All right, that is taken the word of God, and it's what we call sloppy grace teaching. Okay, see on selline libe armuõpetus, mida ma nimetan. It's called it's the grace that just covers it all. See on nagu see arm, mis katab kõik. All right, you need to get past this sloppy mentality. Okay, see on selline vigane mõtlemine. Because that is a dangerous slope to live see on küll on. ka väga ohtlik nõlvak, mille peale elada. God doesn't care what I do on the job because I'm under grace. Jumalal vahet pole, mida ma töö juures teen, sellepärast ma olen armu all. God doesn't care how I treat my family because Jumal ei hooli ju sellest, kuidas ma peret kohtlen, I'm sest under grace. ma olen armu all. It doesn't matter. Vahet pole. It doesn't matter what I do on the weekends because grace. Vahet pole, mida ma nädalavahetusel teen, sellepärast et ma olen armu all. As long as I get to church once in a while, I'm okay. Kui ma aeg-ajalt käin koguses, siis kõik on korras. Everything's cool with God. Kõik on ilus, tore ja lilleline Jumalaga. Arm. Don't lie to yourself about this. Ära palun valeta iseendale selles Don't start thinking that you can just do whatever you want because there's grace. Ära lihtsalt mõtle, et sa võid teha ükskõik, mida sa tahad, sellepärast, et arm on ju olemas. But listen, the heart of the gospel is this. Aga evangeeliumi süda on selles, That if you will put your mistakes under the blood of Jesus, kui sina paned oma vead Kristuse vere alla, you are forgiven siis sulle on andestatud. and there is no more guilt that belongs to you. Ja sul ei peaks olema enam mingisugust süütunnet selle pärast. Doesn't matter what you've done. Vahet pole, mida sa oled teinud. Doesn't matter what you have done. Vahet pole, mida sa oled teinud. And how many times you have done it. Ja kui mitu korda sa oled seda teinud. If it's under the blood of Jesus, there is forgiveness of Kui see sin. on Jeesuse vere all, siis on andestus pattude And eest. that's the heart of the gospel. Ja see on evangeeliumi süda. But guilt comes from being separated from God. Aga süütunne tuleb sellest, et sa oled Jumalast eraldatud. Guilt is the result of sin that you can find no answer for. Süütunne tuleb mingist patust, millele sa nagu ei leia mingisugust vastust. And so when you are in sin Kui sina oled patus and you don't do anything with that, ja sa ei võta midagi selle patuga ette, guilt is going to come into your heart. siis tuleb süütunne sinu südamesse. And then that sin begins to separate you from God. Ja see patt hakkab eraldama sind Jumalast. And when you are separated from God, there is no solution to find your way back. Ja kui sa oled eraldatud Jumalast, siis ei ole mingisugust lahendust või vastust sellele patule. In your own strength, you can't get back there. Oma enda jõuga sa ei saa tagasi minna sinna. And so you feel guilty because you're a sinner. Seega sa tunned ennast süüdi, sellepärast et sa tunned ennast patusena. The only way back is going to be through Jesus. Ainus tee tagasi on läbi Jeesuse. But when you feel guilty, Aga kui sa tunned ennast süüdi, you know there's no way back. siis sa tead, et ei ole mingisugust teed tagasi. Look what I've done. Look who I am. Vaata, mida ma olen teinud, vaata, milline ma olen. I want to read out of Colossians chapter 2. Tahan lugeda Kolossastele teisest peatükist. Colossians chapter 2, I'm also going to read this out of the New Living Translation. Kiri Kolossastele teisest peatükist, ma tahan seda ka New Living tõlkest lugeda. And it says, and you were dead because of your sins. Oma pattude pärast te olite surnud And because of your sinful nature that was not yet cut away. ja kuna teie patune loomus polnud veel ära lõigatud. And so that was who you were. Et see on siis see, kes sa olid. And then God made you alive with Christ. Siis Jumal tegi sind elavaks koos Kristusega, For he forgave us all our sin. sest tema andestab meile kõik meie patud. So when you are forgiven of sin and the guilt comes off, you feel alive. Kui sulle antakse patud andeks ja see süütunne läheb sinu pealt ära, siis sa tunned ennast elusana. You feel like, thank you, God.
tunned tänu Jumalale. And verse 14 says, he canceled the record of the charges against us. 14 salm ütleb, et ta kustutas nii-öelda andmed meie vastu seisvate süüdistustega. He took it away by nailing it to the cross. Eemaldades neist naeltega risti naelutades. He took away the charges against you. He took away that guilt and he nailed it to the cross. Võttis need süüdistused, võttis sinu süütunde ja naelutas selle risti külge. And so this is talking about you. Siin räägib sinust. You know, some people say, well, I wish I was in the Bible. You are. Mõned inimesed mõtlevad, kuule, ma tahaks ka piiblis olla nagu, aga tead, sa oled piiblis. You're right here. Siin räägib He's sinust. taken your sin away and he nailed it to the cross. Ta on võtnud sinu patud ära ja naelutanud need risti külge. And all the record of the charges are left right there. Ja kõik andmed selle patude kohta, mis sa oled teinud, on sinna pandud. And so what guilt tries to do is separate you from God. Mida süütunne üritab teha, on eemaldada sind ja eraldada täielikult Jumalast. So for an example, say you're here and God is here. Ja ütleme niimoodi, et sina oled siin ja Jumal on siin. You know, and what guilt does is it comes in and it builds a wall. Mida süütunne teeb, on see, et ta ehitab sellise suure müüri siia And vahele. on that wall is a big list of all your mistakes. Ja selle müüri peal on kirja pandud kõik vead, mida sina oled elus kunagi teinud. And it says, you think you should go to a holy God? Nope, I don't think so. Ja see ütleb, et sina arvad, et sina peaksid saama minna kõige pühama Jumala juurde, kuule, ma arvan, et mitte. And so sin separates you from God. Nii et pat eraldab sind Jumalast. It cuts you off from the life and the love of God. See lõikab sind ära elust Jumalaga ja Jumala armastusest. And let me tell you, there is no earthly solution for sin and for guilt. Ma ütlen, patu ja süütunde vastu ühtegi maapealset lahendust ei ole nende vastu. But when you were dead in your sin, Aga kui sa olid alles oma pattudes surnud, you were made alive by Christ siis sind Jesus. tehti elavaks Jeesuses Kristuses. What that means is Jesus comes and he just removes the wall. Mida see tähendab, on see, et Jeesus võtab selles müüri teie vahelt ära. It doesn't mean you didn't do those things. You know you did those. See ei tähenda, et sa ei teinud neid asju, sa tead, et sa tegid neid asju. But Jesus removes that wall between you and God and there is no more guilt. Aga Jeesus eemaldab selle seina teie vahelt ja siis sinu ja Jumala vahel ei ole enam mingisugust süütunnet. There's nothing else between you. You're right there. Midagi muud teie vahel ei ole, te olete sealsamas üksteisega. He's with you. Ta on koos sinuga. In the Bible, Jesus said he's even in you. Ja Jeesus ütleb, et ta on isegi sinu sees. He's so close. Ta on nii lähedal. He's closer than you even know. He's closer than you would ever dream. Ta on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Ta on lähemal, kui sa unistadagi võid. All you got to do is just turn to him and look to him and he will fill the voids in your life. Sa pead ainult vaatama tema peale ja ta täidab selle tühimiku sinu elus. But he brings us back to God by taking away sin, but also by taking away the guilt of that sin. Aga ta teeb meid puhtaks läbi selle, et ta võtab ära selle patu, aga ka selle süütunde, selle patu pärast, mida me oleme teinud. Then we could come to God. Siis me saame minna Jumala juurde. Then we could have again relationship. Siis me võime taas olla suhtes temaga. And he reconnects you because he loves you. Ja ta loob selle uue ühenduse sinu ja tema vahel sellepärast, et ta armastab And sind. you need to know he loves you so Ja much. sul on vaja teada, et ta väga-väga armastab sind. He doesn't look at your mistakes and think that you're unlovable. He loves you. Ta ei vaata sinu vigade peale, vaatab, et sind ei saa küll armastada. Ta vaatab sinu peale ja tahab sind armastada. And he became a sin offering for you and he nailed it all to the cross. Ja tema sai patu lunastuseks sinu eest ja naelutas kõik sinu vead, kõik sinu patud risti külge. So the good news I have for you today is Jesus takes away the guilt. Nii et hea vastus mulle on sulle täna selline, et Jeesus võtab süütunde ära sul. And so sin and guilt is no longer between you and God. Seega patt ja süütunne ei ole enam sinu ja Jumala vahel eralduseks. Yes, you made mistakes, Jah, sa oled vigu teinud, but you are free in Christ Jesus. aga sa oled Kristuses Jeesuses vaba. Your guilt is removed because you're connected to God. Sinu süü on eemaldatud sellepärast, et sa oled taas ühendatud Jumalaga. And the only way to be free is through Jesus. Ja ainus viis vaba olla on läbi Jeesuse. Now, go with me to John chapter 3. Nüüd läheme palun Johannese evangeeliumi 3. peatükki. In this next verse, I think it should move you. See järgmine salm peaks liigutama sind. You know, like I heard one pastor say one time, if this verse doesn't bring tears to your eyes, Nagu üks jutustaja ütles, et kui see kirjakoht sinu silmi piisavalt ei too, then you need to get more hungry for God again. siis sa pead veel näljasemaks saama Jumala järgi. But let's read John chapter 3. I'm going to start with verse 16 and read through verse 18. Aga Johannese 3. peatükist ma tahan lugeda 16. salmist kuni 18. salmini. It says, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
Johannese 3:16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. For God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. He didn't come to condemn you. Ta ei tulnud sinu üle kohut He mõistma, came to save you. vaid ta tuli päästma sind. In verse 18 it says, and whoever believes in him is not condemned. Ja 18 salm ütleb, kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut. But whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of the one and only Son. Aga kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. So let me just ask, is there anybody in here who believes in Ma Jesus? küsin, kas siin on keegi, kes usub Jeesusesse? Right? Then we are not condemned. Siis me ei ole hukka mõistetud. We should not carry the guilt of the Me ei sin. peaks kandma selle patu süütunnet endaga kaasas. We are not guilty when we're in Christ Me Jesus. ei ole süüdi, kui me oleme Kristuses Jeesuses. Why did Jesus come? Miks Jeesus tuli? He came to kick butt for all the mistakes you made. Ta tuli täiega peksama igale veale, mis sa elu sees kunagi teed. He came to be your champion because you were such a mess. Ta tuli, et olla sinu tšempion, sellepärast, et sa olid sellises jamas. And he takes you from being guilty to being not guilty. Ja tema võtab sind süüdi olemisest niimoodi, et sa ei ole enam süüdi. Right? He takes you from guilty to not guilty. Ta teeb sind niimoodi, et sa ei ole enam süüdi, vaid nüüd sa oled õige. How? Kuidas? By believing. Läbi selle, et sa usud. All you got to do is believe. Sa pead ainult uskuma. You got to put your trust in him and believe. Paneme oma usu Jumalasse ja uskuma. And what Jesus is and what Jesus did, Ja kes Jeesus on ja mida ta teeb. it takes away the sin of your life See võtab ära sinu elu patu. so that you can be free. Niimoodi, et sa saaksid olla vaba. There's no more guilt. Ei ole enam mingit süütunnet. Now, are you going to make more mistakes? Nüüd, kas sa teed vigu? Yeah, probably. Arvatavasti. Probably today. Arvatavasti täna sa Let's teed hope vigu. not. Let's hope Loodame, et mitte. Try to be good. Katsu olla hea. But you're probably going to make mistakes this week. Aga arvatavasti selle tulevad nädala jooksul sa teed vigu. How many have made some mistakes since, say, last Monday? Kui paljud on näiteks eelmisest esmaspäevast mõne vea teinud? Anybody? Only Ain. Ain is the only one. Ainult Ain on aus. No, we've probably all made mistakes since Monday. Ma usun, et esmaspäevast saati me kõik oleme vähemalt ühe vea teinud. But he's freed me from sin. Aga ta on mind patust vabaks teinud. What that means is he'll take away the guilt of the sin if you'll turn back to him. Mida see tähendab on see, et ta võtab selle süütunde selle patu eest ära, kui sa pöördud tagasi tema poole. And so you know, if the Bible says if you don't believe in him, you're already guilty. Piibel ütleb, kui sa ei usu temasse, siis sa oled juba süüdi. You're already guilty. Siis sa oled juba süüdi. But if you will turn and believe in him and the power of his blood, Aga kui sa pöördud Jumala poole ja usud, et Jeesuse veri on sind puhtaks teinud, you are no longer guilty. siis sa ei ole enam süüdi mõistetud. There's going to be nothing more between you and God Midagi muud enam sinu ja Jumala vahel ei ole. because you know that Jesus paid that for you. Ja sa tead, et Jeesus maksis selle hinna sinu eest. And so in reality, though, you're still going to have to answer the accusation in yourself Aga reaalsuses sina pead ise vastama nendele süüdistustele, mis sinu sees on. that you'll tell yourself, but I did it. Aga sest sa ütled iseendale, et aga ma ju tegin seda. You know, I took the money. Aga ma ju võtsin selle raha. The boss wasn't looking. Ülemus ei vaadanud. 20 euros was just sitting there. 20 eurot lihtsalt istus seal. I took the money. Ma võtsin selle raha. I didn't do it just once. I did it 3 times last week. Ma ei teinud seda ühe korra, ma tegin 3 korda eelmine nädal seda. You need to say, okay, whoa, stop that. Seda on vaja öelda, kuule, wow, lõpeta ära. That's the first thing. See on esimene asi. But then you need to know, okay, I did that. That was my mistake. I'm sorry. Now I need to fix that. Aga sul on vaja siis teada, et okei, mina tegin selle vea, aga mul on vaja nüüd korda teha ka And see. the time I have left today, I want to talk about how to fix it. Ja nüüd, mida ma tahan teha, on ülejäänud tänase jutuse räägida sellest, kuidas seda korda seada. But every time you get to a place where the devil tries to put on you, but you did it, Aga iga kord, kui saatan üritab sinu peale panna seda, et aga sa ju tegid seda, you need to go back with, but Jesus paid for that. siis sul on vaja tagasi minna ja öelda, et aga Jeesus maksis selle eest. He's already covered me on that. Ta on juba maksnud selle eest. I just need to turn to him. Aga mul on vaja lihtsalt pöörduda tema I poole. just need to turn back to him. Mul on vaja lihtsalt pöörduda tagasi tema poole. I am in Jesus. He is in me. He paid my price. Mina olen Jeesuses, Jeesus on minus, tema on maksnud hinna minu eest. 1 John chapter 1 and verse 9 says this. Esimene Johannese kiri, esimene peatükk 9. salm. It says, if we confess our sin, he is faithful and just to forgive us
of all our sin. kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meie kogu So ülekohtust. listen to me on this. Confession is vital. Kuule, üles tunnistamine on oluline. Say confession is vital. Ütle, üles tunnistamine on oluline. Üles tunnistamine on oluline. It is important for you to confess your sin. See on väga oluline, et sa tunnistaksid oma patud. Now, we don't have a place here in this church for you to come in here and tell me of all your sin. Nüüd meil ei ole siin koguduses sellist kambrit, kus sa saaksid tulla ja oma patte tunnistada. Trust me, I don't even want to know all your sin. Usu mind, ma isegi ei taha teada kõiki patte. All right? I might not want to talk to you if I knew all your sin. Ma võib-olla ei tahaks sinuga isegi rääkida, kui ma teaksin kõike, mida sa No, I don't want to take that time for you to go over everything you've done and me to sit there and listen to all that you've done. Aga ma ei taha, et meil oleks selline asi, et sa pead rääkima mulle kandma ette kõik nii vead, mis sa oled üldse teinud. But we do have a faithful high priest. Aga meil on üks imeline ülempreester. And he sits before the Father. Ja ta seisab isa ees. And you don't need to come and tell me about all your sin, but you do need to go and you need to talk to him about your sin. Sina ei pea tulema minu juurde rääkima nendest pattudest, aga sa pead minema tema juurde ja rääkima nendest Confess your pattudest. sin to him. Tunnistama patud temale. It means that we just admit our mistake. See lihtsalt näitab seda, et jah, me võtame omaks selle patu, mida me oleme teinud. And we need to say about our sin what God says about our Ja sin. meil on vaja öelda oma pattude kohta seda, mida Jumal ütleb meie pattude You need to kohta. tell him, this was wrong. Sul on vaja öelda, et jah, ma tegin valesti. I did it. Mina tegin seda. And I am sorry. Ja ma palun vabandust And seda. I want to change. Ja ma tahan muutuda. That's what you need to tell See him. on see, mida sul on vaja öelda. That's what confessing is. See on see, mis on tunnistamine või üles You tunnistamine. know, confession is just not your get out of jail free card, like Monopoly. See nii-öelda patu tunnistamine ei ole lihtsalt sinu selline vanglast väljapääsu tee. Anybody ever play Kas Monopoly? keegi on kunagi Monopoli And mänginud? you have this get out of jail free card. Siis seal on selline kaart, millega sa saad tasuta vanglast välja. That means even if you go to jail, it's okay because I get out free. See tähendab, et isegi kui sa satud vanglast, siis saad tasuta välja, sest sul on see kaart. You know, your little prayer is not a get out of jail free card. Aga sinu väikene palve Jumala ees ei ole selline nii-öelda tasuta väljapääs vanglast. Because there are still probably some, you know, for every sin, there's going to be consequences. Sest arvatavasti igale patule sellegipoolest on tagajärjed. But you do need to get forgiveness and put it under the blood. Aga sul on vaja saada andestust ja panna see vere alla. And you're not going to have consequences with God, but you might have consequences in life. Ja sul võib olla Jumalaga ei tule neid tagajärgi, aga maailmas võib tulla. You know, you're going to have consequences in life. Sulle elus tulevad tagajärjed. You know, if you kill somebody today, Kui sina näiteks lähed välja tapatana kellegi ära, you could ask God to forgive you and you could be sincere and you could put that under the blood and God doesn't remember it. siis sa võid minna Jumala ette ja olla siiraste mees ja paluda andestust tema käest, ta võib anda sulle andeks ja unustada selle ära. But that doesn't mean you might not spend the rest of your life in jail. Aga see ei tähenda, et sa ülejäänud oma elupäevad ei veeda vanglas. They might still take you to prison and put you away. Siin võidakse sellegipoolest vaatamata kõigele muule panna siin And you can't stand before the judge and say, but I asked God to forgive me, man. sa ei saa seista kohtuniku ees ja öelda, kuule, aga palusin Jumala käest andeks. The judge will say, but you killed somebody, you're going to Kohtunik go to ütles, jail. ei, sa tapsid kellegi ära, sa läheb vangi. And so just because there might be consequences for your actions in this life, you need to know that when it's under the blood, there's nothing between you and God. Nii et lihtsalt sellepärast, et sa midagi valesti teinud, sa võid andeks paluda Jumala käest, Jumalaga sul saab kõik korda, aga maailmas võib sul tulla tagajärgi. And so we need to do our part. Seega meil on vaja anda enda osa. The Bible says our part is confession. Confession is vital. Piibel ütleb, et väga oluline on, et meie tunnistaksime üles oma patud. And then God will do his part. Ja siis Jumal teeb oma osa. And he will forgive us and cleanse us of all our sins. Siis tema andestab ja puhastab meid nendest pattudest. Now, I don't want you to get off track. Nüüd ma ei taha, et sa siin nagu kaoksid ära nagu. I don't want to have anybody in this church say, well, pastor said we could do anything and God doesn't care. Ma ei taha, et keegi satuks valele rajale ütles, et kuule, pastor ütles, me võime ükskõik mida teha. Because that's not where I'm going with this. See ei ole see, mida ma üritan selgeks teha. But when you do sin, you need to confess your sin to God. Aga kui sa teed patu, siis sul on vaja seda tunnistada Jumala ees. And then there's some other things I want to look at here. Siis on veel mõned asjad, mis ma tahaksin vaadata. The same chapter in 1 John verse 1 and chapter 1 and verse 10. Sama peatükis 1. Johannese 1:10. It says this, and if you say that you've not sinned, that you're a liar and you call God a liar. Kui me ütleme, meie ei ole pattu teinud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. You know, and so you're a liar and God's a liar if you say you haven't Kui sa sinned. ütled, et sa ei ole pattu teinud, siis sina oled valetaja ja Jumal on valetaja. Right? So don't try to live this, well, I'm holy. Ära ürita elada sellist elu, et kuule, mina olen püha. You know, you don't know me. Sa ei tunne mind ju. I'm pure and holy. Mina olen täiesti puhas ja täiesti selge. No, probably not.
arvatavasti mitte. Because anybody that says that is, you're lying. Kes iganes midagi sellist ütleb või väidab, see valetab. And you're saying you don't need a savior, really? Ja sa ütled, et sul ei ole päästet vaja, nalja teed või? No, we all need a savior. Meil kõigil on päästet We vaja. all need somebody to take care of us. Meil on kõigil vaja, keegi kannaks hoolt meie eest. So we just need to confess, I'm wrong, I sinned against your word. Ja meil on vaja andeks paluda, et jah, ma tegin pattu ja ma tegin sinu sõna vastu And then pattu. he will come and he will cleanse you from all Ja siis unrighteousness. Jumal tuleb ja puhastab sind kõigest õigsusetusest. And so you need to know that you're forgiven. Ja sul on vaja teada, et sa oled andeks saanud, And you need to know that he's made you righteous. et tema on sind teinud õigeks. And that if you feel guilty, you can just declare, I thank you, Jesus, that I'm righteous. Ja kui sul tõesti see süütunne, siis sa võid minna Jeesuse ette ja öelda, et ma tänan sind sellest, et ma olen õige. Guilt will try to pull you away from God. Jesus said, I paid the price. Süütunne üritab sind eemale tõmmata Jumalast, aga Jeesus ütleb, et ma maksin hinna sinna. And you can be guilt-free Ja sa võid olla süüst vaba because of Jesus' righteousness. tänu Jeesuse õigsusele. You can be guilt-free. Sina võid olla süüst vaba. Not because you're righteous, Mitte sellepärast, et sina oleksid kuidagi but püha because ja of õige, his righteousness. vaid tänu tema õigsusele. You could accept that, you could walk in that, Sa võid vastu võtta, sa võid käia selles. and you could walk guilt-free Ja sa võid in your life. käia oma elust süüst vaba. And he's the only one qualified Ja tema on ainus, kes kvalifitseerub, to remove your sin. et eemaldada sinu pattu. And he's the only one qualified to remove your guilt Tema on ainus, kes kvalifitseerub, et eemaldada sinu süütunnet. because he paid the price for you. Sest tema päriselt maksis selle hinna sinu eest. Now, this is the whole thing I wanted to get here to today. Nüüd kogu see point, kuhu ma tahtsin täna jõuda, on see. Guilt is paid for. Süütunde eest on kinni makstud. But now the Holy Spirit can convict you of sin. Aga nüüd püha vaim võib siin nii-öelda veenda sellest patus, mida sa oled teinud. The Holy Spirit will convict you of your sin, Püha vaim toob selle nii-öelda sinu ette. but he will never condemn you. Ta ei mõista sind süüdi, aga ta saab sind veenda selle suhtes. He will convict you, but he won't condemn you. Ta ei mõista sind hukka, aga ta võib veenda sind selle suhtes. And you know, have you ever had a Holy Spirit conviction come on your life about something? Sul on kunagi selline nii-öelda püha vaimu selline kraapimine on tulnud sinu sees. You know, that conviction that just comes on you that you know this has got to change, Barry. Ja see, et selline veemine sinu sees, et sa tead, et kuule, et see asi peab muutuma minu sees. This has got to change. See patt peab siit kaduma, see asi peab muutuma minu elus. I love you, but you need to change today. Jumal ütleb, et kuule, ma armastan sind, aga sa peab muutuma täna. Now, this is not guilt. Nüüd see ei ole süüdi mõistmine. This is different than guilt, and this is what I want to talk about. See on erinev süüdi mõistmisest ja ma tahan rääkida sellest. Because the end of guilt is more death. Sest mis on süüdi mõistmise lõpuks on veel rohkem surma. The end of guilt means that we have more separation from God. Kui sa oled süüdi ja sul on see süütunne, siis see eraldab meid Jumalast. But conviction is going to bring light on some things. Aga see veemine toob meie nii-öelda silmi vaatama mingi asja peale paremini. The Holy Spirit will make things very clear, very black and white for you. Püha vaim muudab asjad väga selgeks, väga mustaks valgeks And sinu you know, ees. as you walk in your walk with the Lord, Kui sa käid Jumalaga koos, you know, some things that might have been kind of gray for you, all of a sudden they become black and white, and you're like, okay. siis mõned asjad, mis on nagu väga hallikad olnud sinu jaoks, muutuvad ühel hetkel nagu väga mustaks ja valgeks. You know, all right, now I see this has got to change. Et okei, kuule, nüüd ma saan aru, et kuule, see asi peab täiega And muutuma. so as you begin to mature in your soul, Kui sa hakkad oma hinges küpsemaks muutuma, as you begin to mature in your walk with God, things that might not have been so clear, they all of a sudden they become clear, like this is the right way. kui sa saad Jumalaga käies küpsemaks, siis sul hakkavad asjad selgemaks muutuma. And so we need to expect those things. Ja me peaksime ootama selliseid asju, mis me peame muutma enda. But then conviction doesn't push you away from God. Conviction draws you to God. Aga see veenmine mitte ei lükka sind eemale Jumalast, vaid tõmbab sind rohkem Jumala ligi. So when the Holy Spirit convicts you, he doesn't say, you are such a bad person, you do not deserve God. Kui püha vaim nii-öelda üritab veenda sind, siis ta ei ütle mitte, et sa oled nii patune, sa ei vääri Jumalat. No, he says, you need to change. Come to me. Ta ütleb, et ei, sa pead muutuma, tule minu juurde. Come get closer to me and hold on to me so you're not ending up over there. Tule lähemale mulle ja hoia minust kinni, et sa ei oleks seal.
That's what the Holy Spirit see on see, conviction. milles see püha vaim sind veenab. Guilt is going to push you from God because you're not worthy. Conviction is going to draw you to God. Süütunne üritab sind eemale tõugata, aga see veenmine toob sind lähemale Jumalale. And then you need to run to Him. Siis on vaja tormata ja joosta tema When juurde. you see the wrong in your life, Et kui sa näed neid vigu enda elus, when you see the things that you need to change, kui sa näed neid asju, mis peavad muutuma, the Holy Spirit will begin to help you to make better choices for your life. siis püha vaim aitab sul teha paremaid otsuseid sinu elus. He will not put guilt on you, Ta ei pane seda süütunnet sinu peale, but He will convict your heart of sin. aga ta veenab sind nende pattude And suhtes. so we don't want to ignore that conviction. Me ei taha seda eirata. We don't want to say, well, yeah, okay, no. I'm free in Jesus. Me ei taha öelda lihtsalt sellele, et ei, me oleme vabad ju Jeesuses. No, when you're wrong, the Holy Kui Spirit sina will tell oled you you're wrong. Kui sa oled eksinud, kui sa eksid, siis püha vaim ütleb sulle, et sa oled eksinud. He's going to come and He's going to tell you, shape up. Tema ütleb sulle, kuule, saa vormi ennast nüüd. Get back to God. Tule tagasi Jumala juurde. And we better listen to that. Parem oleks, et ma kuulaksime You sellele. want to stay sensitive to that. Sa tahad olla tunnetada seda. Then this is why. Because it's going to lead you to a better life. Mille pärast point on selles, et see viib sind parema elu If juurde. you'll listen to the conviction of the Holy Spirit, you're going to walk with God. Kui seda püha vaimu veenmist kuulad ja kuuletud sellele, siis sa käid koos Jumalaga ja su elu on Let's go parem. to 2 Corinthians chapter 7 and verses 10 and Läheme 11. teine kiri Korintlastele 7. peatükk ja 10-11 salmid. 2 Corinthians chapter 7, 10 and 11. Teine Korintlastele 7. peatükk ja 10-11. How are we doing on time? Okay. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Teise Korintlastele 7. peatükk 10. salm. Jah, Jumalale väljapärane kurvastus toob meeleparanduse päästeks, mida ei kahetseta maailma kurvastus toob aga surma. Godly sorrow brings repentance, Et Jumalale meelepärane kurvastus toob meeleparanduse, worldly sorrow brings death. aga maailma kurvastus toob aga surma. Godly sorrow brings repentance, Jumalale meelepärane kurvastus toob paranduse, worldly sorrow brings death. aga maailma kurvastus toob surma. Godly sorrow brings repentance, Jumalale meelepärane kurvastus toob pääste ja puhastuse, worldly sorrow brings death. aga maailma kurvastus toob surma. Did you get that? I said it 4 times, I think. Said aru, ma ütlesin seda 4 korda. All right? This is what you need to understand. See on see, mida on vaja mõista. Worldly sorrow, that's guilt. Et mis on see maailma kurvus, on see süütunne. This is the guilt of sin that you're not worthy. On see patukoormus, patu süütunne, et kuule, sa ei ole väärt. It produces a reaction. See toob ka reaktsiooni sinu. And it has no lasting goodness in your life. Ja see ei ole mingisugust kestvat, No good is going to come from it. midagi kestvat head sellest ei tule. It's going to pull you to a worse place. See kisub sind veel kehvemasse paika. That's what guilt does. See on see, mida süütunne teeb. But godly sorrow is opposite of that. Aga see Jumala kurbus on midagi teistsugust. Godly sorrow is based on His love for you. See baseerub tema armastuse sinu vastu. And godly sorrow will pull you towards God. Ja see kurvastus toob sind Jumala juurde. And when you have godly sorrow because of your wrong actions, Kui sul on sinu valede tegude pärast selline Jumalale meelepärane kurvastus, because you've hurt somebody, lihtsalt sellepärast, et sa kellelegi haiget teinud, and you're going to see very clearly, I need to fix my life. siis sa näed, et mul on vaja oma elu korda teha. I need to stop going in this direction. Mul on vaja, ma ei peaks enam minema selles suunas. You know, when you begin to see things clearly, Kui sa hakkad asju selgemini nägema, this is godly sorrow. siis see on selline Jumalale meelepärane kurvastus. Jesus didn't free you from this. Jeesus ei vabastanud sind sellest. Hello? Grace doesn't free you from this. Arm ei teinud sind vabaks sellest. Well, I've got grace, brother. It's okay. Vend, mul on arm. Did you see how sexy my neighbor's wife is? There's grace. Kas sa nägid, kui seksikas minu naabri naine on, aga on armu. God loves me anyway. Jumal armastab mind ikkagi. She is so hot. See naabri neiu, ta on ikka nii kuum. I just lust in my heart for her. Ma lihtsalt südames teiega timmustan teda. Thanks, Freddie. Right? Right? And so we say it's okay Ja me ütleme, et see on okei, because there's grace. sest meil on arm. No guilt here. Mingisugust süütunnet. You might not have to carry the guilt, Sa võib-olla ei pea seda süütunnet kaasas kandma. but listen, Jesus did not deliver you from the godly sorrow. Aga Jeesus ei ole sellest Jumalale meile pärasest kurvastusest nagu päästud.
Jesus did not deliver you from godly sorrow. Jumalalt tulnud kurbusest ei ole Jeesus sind Jesus päästnud. did not deliver you from God. Yeah, okay. Jeesus ei päästnud sind sellest kurbusest, mis tuleb Jumalalt. Right? That's not what he saved you from. See ei ole see, millest ta päästis sind. He saved you from the guilt Ta päästis sind sellest süütundest, that's going to push you from God. mis tõukab sind eemale Jumalast. But he will put godly sorrow on you to draw you back to God. Aga ta paneb sinu peale selle jumalakartliku kurbuse, mis tõmbab sind tema juurde. And listen, church, there is a huge difference. Ja see on väga suur vahe. When godly sorrow is on your life, the reaction will be to run to your Father. Kui sul on kurbus Jumalalt sinu elu üle, siis see paneb sind jooksema Jumala juurde. And the Bible says that godly sorrow will produce repentance and change. Ja see kurbus, mis Jumal annab, see toob sind muutusele, see toob sind meeleparandusele. Amen? That's what it's all about. Ja sellest asi ongi. And so, what is in you? Mis on sinus? Küsimus on What's on selles. your life? Mis on sinu elu üle? Do you have worldly sorrow? Kas sul on see maailma kurbus? Or do you have godly sorrow? Mis see kurbus, mis tuleb Jumalalt? The worldly sorrow, Jesus has paid for. Maailma kurbuse pärast, selle eest Jeesus maksnud hinna. The godly sorrow is there because you are wrong. Aga see kurbus Jumalalt, see on sellepärast, et see on seal sellepärast, et sa oled eksinud. He wants you back to that good Ja place. ta tahab, et sa tuleksid tagasi sinna heasse So kohta. godly sorrow is different than guilt. Ja see kurbus Jumalalt on süütundest väga erinev. Godly sorrow will motivate you to repent before a holy God. See, I'm sorry? Godly sorrow will move you to repent before a holy God. Kurbus Jumalalt paneb sind parandama oma meelt Jumala ees. So yes, you did it, Nii et jah, sina tegid seda. but you are not guilty Aga sa ei ole süüdi, because of the blood of Jesus. sellepärast, et sinu elus on Jeesuse veri. But God is going to want you to run away from that. Repent means to turn from that. Aga Jeesus tahab, et sa tuleksid sellest ära, pöörduksid sellest, jookseksid selle juurest ära. That you purpose in your heart, I'm not going to go back there. Et sa otsustaksid oma südames, et ma ei lähe enam tagasi sinna. And I'm going to hold on to my God because he's the only one that can save Et me. ma hoian oma Jumalast kinni, sellepärast, et tema on ainus, kes saab päästa mind. He's the only one that's going to protect me. Tema on ainus, kes kaitseb mind. And the more you'll turn and hold on to God, the better you're going to live your life. Ja mida rohkem, mida paremini sa hoiad kinni oma Jumalast, seda paremini sa lähed oma elus. And so guilt has many issues. Godly sorrow brings you close to him. Süütundes on palju probleeme, aga jumalakartlik või see kurbus Jumalalt toob sind lähemale Jumalale. And so you don't change because of guilt. Sa ei muutu süütunde pärast. You change because of a godly conviction on your heart. Sa muutud sellise Jumala poolt veenmise poolt, mis toimub sinu südames. And so what we need to do is we need to put together what we know in our heart. Nii meil on vaja kokku panna siis vaja enda elus, et mida me tunneme oma südames And what we feel in our soul. ja mida me tunneme oma hinges. And we need to be able to filter that. Meil on vaja filtreerida seda, To say, okay, the guilt is taken care of. selleks, et öelda, et okei, süütunde pärast on kinni makstud. I'm guilt-free. I before God, nobody needs to pay for my sin. Ma olen süüst vaba, sellepärast, et ma tean, et Jeesus on juba maksnud minu pattude eest. Before God, nobody needs to pay for me. Jumala silmis mitte keegi teine ei pea enam maksma minu eest. I'm free. Ma olen vaba. But I do need to live right. Aga mul on vaja elada õigesti. God is drawing me to himself. Jumal tõmbab mind enda juurde. So that's what we need to understand. God is not giving you a free ticket just to go and do what you want. Nii et Jumal ei anna sulle lihtsalt sellist nagu vabad piletid, et mine tee, mis tahad. He wants you to live for him. Ta tahab, et sa elaksid temale. But what you feel in your soul, you need to understand the difference between guilt and godly sorrow. Aga mida sa oma hinges, mida sa oma südames tunned, sa pead teama, mis erinevus on see süütundel ja kurbuses, mis Jumal annab. And listen to me on this. If a person has a bad feeling about themselves and what they've done, Kuula, kui keegi tunneb kehvasti ennast millegi pärast, millegi suhtes, mida nad on teinud, and they come to you for counsel or whatever it ja would nad be, tulevad sinu juurde nõustamisele või mis iganes, our response should not be to try to make them feel better. siis meie eesmärk ei peaks olema panna neid nii saab paremini tundma. You know, whatever your sin might be, Mis iganes patt see oleks. the list is quite long. No, vaata, see, mis iganes patt võiks olla, see nimekiri on päris pikk. You know, last night, that was me. Kuule, eile õhtul, ma tegin seda. You don't put your hand on their shoulder and say, it's okay, God loves Ei me. pane oma kätt neile õlale ja ütle, kuule,
Pole midagi, Jumala armastab sind. I love you. Ma armastan sind ka. Everybody in the church loves you. Kõik siin koguduses ka armastavad It's sind. okay. Kõik on korras, kõik on tore. You know what? It's not okay. Tead, ei ole okei. It's not okay. See ei ole üldse okei. Your job is not to make them feel better. Sinu töö, sinu ülesanne ei ole panna neid kuidagi paremini tundma. When somebody comes to me for counseling, my job is not to bye-bye. Kui keegi tuleb nõustamisele minu juurde, siis minu ülesanne ei ole teha nüüd, bye-bye. You know, everything's going to be just fine, Kõik college. saab korda, ära muretse. You just come to church on Sunday and Jesus will be happy. Tule lihtsalt pühapäeval kogudesse, siis küll Jumal teeb sind õnnelikuks. No! Ei. When somebody comes to me with godly sorrow on their life, Kui keegi tuleb minu juurde sellise kurbusega, mis tuleb Jumalalt, my job is not to make light of that and say, you're good. siis minu eesmärk ei ole minna nende juurde ja kuule, jaa, kõik on tore, kõik on ilus. No, I don't even know all that stuff, right? That's not my job. Et see ei ole minu ülesanne. That's not what I do. See ei ole see, mida ma teen. My job is, okay, then let's go to God and you repent of your sin. Et siis minu ülesanne on, et okei, siis läheme sellega Jumala juurde ja palume andeks selle pärast. Go talk to God. Räägi Jumalale sellest. Go put yourself before Him and humble yourself. Pane ennast Jumala ette ja ole alandlik tema ees. Let Him do a work in you. Las tema teeb töö sinu sees. Run to Him and He will take you away from going back to this place. Jookse tema juurde ja tema aitab sulle, et sa ei läheks tagasi selle vea juurde. And so if a person is doing wrong and feeling bad, Ja kui inimene käitub valesti ja teeb halbu asju, mis iganes, you can't really remove the guilt. siis sa ei saa võtta ära neid süütunnet. Only God can. Ainult Jumal saab seda teha. And you don't want to let them know that godly sorrow is okay. Ja sa ei taha neile lihtsalt öelda ka, et kuule, see kurbus Jumalalt, see on ka täitsa normaalne, You okei. can't fix them. Ei, sina ei saa neid korda teha. And if they're feeling guilt and godly sorrow, maybe both, a combination Ja of, võib-olla kui nad tunnevad nii seda süüd kui ka seda Jumala seda kurbust, maybe it's a combination võib-olla of see on both, kombinatsioon mõlemast, there's nothing you could do for either one. siis sa ei saa tegelikult mitte kummagi jaoks mitte midagi teha. And so what is our job? Mis on meie töö siis? Our job is to encourage them to go get in God's face and just repent of Meie your sin. töö on julgustada neid minema Jumala juurde ja saada lihtsalt meile parandust oma ellu. And so what you need to do is help them to go to the life and go to the love that God has Nii for et sa them. peaksid aitama neil suunduda tagasi selle armastuse ja elu juurde, mis Jumalal on. And let the fact that they feel sorry about their sin, let that work in them. Ja las see fakt, et nad nii-öelda tunnevad ennast kehvasti selle patu pärast, las see teha tööd nende sees. It's okay for somebody to feel sorry for their sin. Kui keegi nii-öelda tahab tunneb kurbust ja tahab saada andestust oma pattude pärast, see on okei. Sometimes that's what needs to work in them for a little while. Vahest ongi see, mis peab nii-öelda natukene tööd tegema nendega. For them to step out of that lifestyle and say, okay, I'm done. Selleks, et nad astuksid välja sellest elustiilist ja ütleks, et kuule, et nüüd on kõik. All right, now I'm going to turn to God to fill that void in my Nüüd life. ma pöördun Jumala poole, et tema täidaks selle tühimiku minu So sees. there have been times in my life where godly sorrow has been at work in me. Ja on aegu minu elus, kus see kurbus Jumalalt on tõesti kõvasti näinud vaeva minuga. You don't try to fix that, Sa ei ürita seda mitte korda teha, but you let godly sorrow produce change. aga sa lased sellel kurbusel Jumalalt luua muutust enda sees. Sincere change. Las see teeb siira muutust Where you sinu come sees. out the other side saying, okay, I'm done. Kui sa tuled teiselt poolt välja ja ütled, kuule, et okei, kuule, nüüd on kõik korras, nüüd on kõik sellega, ma enam ei taha seda. Don't try to cover that up to make it better. Ära ürita seda kuidagi kinni katta ja teha seda kuidagi paremaks. Let it work in you to produce real change in your life. Las see teha tööd sinu sees niimoodi, et see tooks tõelise muutuse sinu elus. And our job is to get people to a place where they see Jesus. Ja meie töö on saada inimesed saada sellisesse kohta, kus nad näevad Jeesust. That's what you need to do. See on see, mida sina peaksid tegema. Help people to turn to Jesus. Aita inimestel pöörduda Jeesuse poole. Amen. And that's what we need to do. Ja see on see, mida me peaksime tegema. When we mess up, we need to turn to Jesus. Kui me paneme mööda, siis meil on vaja pöörduda Jeesuse We need to poole. look to Him to be all that we are not. Meil on vaja pöörduda Jeesuse juurde, et tema oleks meie jaoks kõik see, mida meie ei ole. And this is where we know that He takes away our guilt. Ja see on see koht, kus me teame, et ta võtab meie süütunde ära. And then we need to get reconnected to Him. Ja siis meil on vaja luua uuesti see ühendus enda ja tema vahel. If somebody is feeling godly sorrow, make sure they're connected to God.
If somebody has godly sorrow, make sure they're connected to kui God. kellelgi on kurbus Jumalalt, siis tee kindlaks, et nad on Jumalaga ühenduses. And so this is what God is expecting from you. Ja see on miski, mida Jumal ootab sinult. This is what he's expecting from me. See on miski, mida tema ootab minult. It's not that we just live our sin and or live our life in sin and just be free. Et me lihtsalt ei elaks oma elu patust That's not the promise. või patust vaba, see ei ole tõotus. The promise is this. Tõotus on selles, Go to God. et minna Jumala juurde. He'll remove the guilt. Tema eemaldab selle süütunde. He'll put godly sorrow in your heart to draw you to him. Ta paneb selle kurbuse Jumalalt sinu sisse, et tuua sind enda juurde. And then we better follow that. We need to react to that. Ja siis me peaksime reageerima sellele ja käituma vastavalt And sellele. when you do that, Kui sa teed seda, man, I thank God that we're free. siis ma tänan Jumalat sellest, et me oleme vabad. You can be free from the guilt. Sa võid olla vaba sellest süütundest. You can be free from that feeling of unworthiness. Sa võid olla vaba sellest, et ma ei vääri tundest. That's what Jesus did. See on see, mida Jeesus tegi. But he wants you to live right. Aga ta tahab, et sa elaksid õigesti. Don't stay where you are. Don't stay in that bad place. Ära jää sinna, kus sa oled, ära jää sinna halba kohta. Because all that's going to do is keep pulling you down again and again. Ja seda ainult, mida see teeb, on hakkab sind veel rohkem alla ja You alla need to kiskuma. repent, you need to turn away, and you need to press forward. Sa pead parandama oma meelt ja pöörduma sellest. And thank God that Jesus has dealt with the guilt. Ja tänu Thank Jumalale God. sellest, et Jeesus on kandnud hoolt süütunde eest. He did it once for all. Ta tegi seda ühe korra meie kõigi eest. No other sacrifice needs to be made for your guilt. Mitte ühtegi ohvrit ei ole vaja tuua sinu süütunde eest. Jesus paid the price for sin. Jeesus maksis hinna pattude eest. But we need to turn to him. Aga meil on vaja pöörduda tema poole. We have a debt that we could never pay, Meil on võlg, mida me kunagi ei saa kinni maksta. but he paid it. Aga ta maksis seda. So we need to turn to him. Nii meil on vaja pöörduda tema poole. Let him work that in us. Let him cause us to be better people. Ja lasta temal teha tööd meie sees ja aidata meil olla paremad inimesed. We owed it, he paid it. Meie olime võlgu, tema maksis. And so what do we owe him now? Ja mida meie oleme temale võlgu? Nothing Mitte midagi, and everything. aga ka kõik. Let me say that again. Ma ütlen seda uuesti. What do you owe God today? Mida sa oled Jumalale täna võlgu? Nothing Mitte midagi, and everything. aga sa oled talle võlgu kõik. He wants you. Ta tahab sind. He wants your life. Ta tahab sinu elu. He wants your gifts and your talents that he put in you. Ta tahab sinu ande ja oskusi, mis ta on sinu sisse pannud. He wants your time. Ta tahab sinu aega. He wants you to know him. Ta tahab, et sina tunneksid teda. You don't owe him nothing. Sina ei ole talle võlgu mitte midagi. But because of the great love of God, Aga tänu sellele imelisele Jumala armastusele we need to turn to him and give him everything. me that I peame have. pöörduda tema juurde ja anda talle kõik, mis meil on. I did a series several years ago, All That I Am. Aastaid tagasi ma tegin sellist seeria, rääkisin sellest kõik, mis ma olen. All that I am. Kõik, mis ma olen. What do I owe God? I owe God all that I am. Mis ma võlgnin Jumalale on kõik, mis ma olen. And I am happy to give it to him Ja ma hea meelega annan talle. because that's where I find my satisfaction. Sest see on see, kus ma leian rahulduse oma elu jaoks. That's where I find fulfillment. See on see, kus ma leian nii-öelda heaolu. That's where I find life. See on see, kus ma leian elu. It's in him. Temas. So you owe God all that you are because he's been so good to you. Nii et Jumal väärib sinu kõike sellepärast, ta on teinud sulle nii palju. But the guilt of your mistakes do not belong to you. Aga süütunne sinu vigade eest ei kuulu sulle. And you could leave that here today. Sa võid selle täna siia jätta. You do not have to leave this place today with guilt. Sa ei pea siit paigast lahkuma süütundega. Ask God to take that from you and it will be removed from you. Palun, et Jumal võtaks selle sinust ära ja see võetakse sult ära. Because Jesus has paid the price already for that. Sest Jeesus on juba maksnud hinna selle eest. And then we just need to do our best to live for him. Siis me peame andma oma parima, et elada temale. Believing that we are not guilty of our sin. Uskudes, et me ei ole süüdi oma pattude eest. But we do need to repent and to change our lives. Aga meil on vaja meelt parandada ja muuta oma elusid. We still have responsibility when we sin. Kui me teeme pattu, siis meil ikkagi kaasneb vastutus. You do. Jah, sul kaasneb vastutus. But you are not guilty. Aga sa ei ole enam süüdi. You need to turn to Jesus. Siis pead pöörduma Jeesuse You poole. need to do your part and confess your sins. Sul on vaja teha oma osa ja tunnistada oma patud. And then you need to get into the blood and let him cleanse you in your life. Ja siis on vaja nii-öelda lasta tema verel puhastada ennast. And then you need to run
to him. siis sul on vaja joosta tema juurde. He's your safe place. Run to God. tema on sinu varjupaik, mine tema juurde. And he removes the guilt. ja ta eemaldab selle süütunde And there's nothing left between you. ja mitte midagi ei seisa enam sinu ja tema vahel. That's where I want to be. see on see koht, kus ma tahan olla. That's where I want you to be this see on see morning. koht, kus ma tahan, et sina oleksid. That there's nothing left between you and God. mitte midagi ei takista sind ja sinu Jumala vahel The guilt olemist. is gone, and he's saying, come here and let me hold you. süütunne on läinud ja ta ütleb, et las ma hoian sind. Let me help you. las ma aitan sind. Let me protect you. las ma kaitsen sind. I am your ma God. olen sinu Jumal. You are my child. sina oled minu laps. I love you. ma armastan sind. Don't you dare try to put qualifications on his love. ära isegi ürita panna mingeid tingimusi tema armastuse külge. There is no qualification. seal ei ole mingisugust kvalifitseerimist. He loves you. ta armastab sind. He just simply loves you no matter what you've done. ta lihtsalt täiega armastab sind, vahet pole, mida sa oled teinud. You just need to run into those arms of sul love. on vaja lihtsalt joosta nende armastavate käte vahele. And I want you to say this again. ja ma tahan, et sa ütleksid seda Say, uuesti. in Jesus, ütle, et Jeesuses I'm not guilty. ma ei ole süüdi. ma ei ole süüdi. Amen. Would you stand with me? tõuseme palun koos püsti. Let me pray over you this morning. las ma palun teie pärast. Father, we love you so much. isa, me armastame sind nii väga. And we thank you so much for the gift of ja Jesus. me täname sind nii väga selle Jeesuse anni eest. We thank you, Lord, that you have paid the price for each and every one of our sins. isa, ma tänan, et sina maksid hinna igaühe meie pattude pärast. That you took them away and you've nailed them to the cross. sina võtsid need ära ja naelutasid need risti külge. Now we can be free nüüd me võime olla vabad. to come and to know you and to know a holy God. tulla ja tunda sind ja tunda püha Jumalat. And Father, I pray that right now in the name of Jesus, isa, ma palun nüüd Jeesuse nimel. that anybody who came in here today that has been carrying guilt of their past kes sins, iganes on täna tulnud siia ja oma mineviku pattude koormat kandnud endaga kaasas. Lord, I pray that you begin to do a work in their heart right now. isa, ma palun, et sa teeksid tööd nende sees. That in the name of Jesus, that the guilt would fall off. Jeesuse nimel see süütunne kaoks nende That elust. we would be free in et Jesus. me oleksime vabad Jeesuses. That we would be free to go to God. et me oleksime vabad minema Jumala juurde. That we would know that we are loved. me teaksime, et me oleme armastatud. But Father, if there's anybody in this place today that is dealing with godly sorrow, aga isa, kui keegi siin paigas tegeleb kurbusega, mis sina oled saatnud, I pray that they would run to you. siis isa, ma palun, et nad tormaksid sinu juurde. I pray that they would use this opportunity to put their life back into your palun, et hands. nad kasutaksid seda võimalust, et panna oma elud taaskord sinu kätesse. That as your word has spoken into our hearts and into our soul, nii kui sinu sõna sai meie hinge ja südamesse räägitud, I pray, Father, that there's a harvest that will be produced, siis ma tänan, et sellest tuleb lõikus. and that it will cause us to live in a way that would be pleasing unto you. ja et see põhjustab meid elama sellisel viisil, mis on meelepärane sinule. Thank you, Lord. Thank you, Lord. aitäh sulle, isand. Thank you for doing a work in us. aitäh sulle, et sa teed tööd meie sees. Thank you that we're free. Thank you that we're loved. aitäh, et me oleme vabad, aitäh, et sa armastad meid. Thank you that you help us. aitäh, et sa aitad meid. That we can go from where we are to where it is me that you saame minna desire for us sellest to kohast, be. kus me oleme, sinna kohta, kus sa tahad, et me oleksime. We love you. We love you. We love you. me armastame sind. Thank you for the ones that you've called into this place this morning. tänu sulle nende ees, keda sa oled kutsunud siia paika. Thank you for the ones that have heard this message. aitäh nende ees, kes on kuulnud seda sõnumit. Do a work in their hearts, God. teed tööd nende eludes. It's not an accident. see ei ole lihtsalt juhtumus. It's on purpose that they're here. see on põhjusega, et nad on siia tulnud. Help us to see things clearly in Jesus' name. aita neil näha asju õigesti Jeesuse nimel. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. sulle, Jeesus. Hallelujah. If there's anybody in this place that maybe you need to get some things right with God. kui siin on täna keegi ja sul on vaja Jumalaga asjad korda seada, Maybe you've allowed sin to run your life. võib-olla sa oled lasknud patul valitseda oma elu üle. But as we read today, aga nagu me täna lugesime, Jesus came to bring life to the world. Jeesus tuli selleks, et tuua valgust maailma. He came that we might be free. tuli selleks, et meie saaksime olla vabad. And all we have to do is turn to Him. ja ainus, mis meie peame tegema, on pöörduma tema poole. What I want to do is I want to quick just lead us in a prayer. mis ma tahan teha, on juhtida meid kõiki palvesse. And I want us all just to pray this prayer together. ma tahan, et me paluksime selle palve koos, But let these words be powerful for you. aga las need sõnad olla väelised sinule. And as you declare these things to the Lord, let God work in your heart. kui sa kuulutad neid asju Jumalale, siis las Jumal teeb tööd sinu sees. And allow that godly sorrow to draw you to Him. ja see kurbus Jumalalt tuua sind tema juurde. That you could leave here
knowing that you're okay. Et saaksid lahkuda siit paigast, et teada, et sinuga on kõik korras. Knowing that you are loved like nobody's ever loved you. Et teada, et sind armastatakse nii, nagu keegi pole kunagi sind armastanud. So let's pray this prayer together. Palume selle palve, palun koos. I'd like you to just bow your heads and close your eyes. Palun, Just to pane silmad kinni ja kummarda oma make pead. this a private moment See for on everyone. privaatne hetk kõigile. Hallelujah. Heavenly Father, Kallis taevane isa, I come to you now in Jesus' name. ma tulen sinu ette Jeesuse nimel. Jesus who loves me Jeesus, kes armastab mind and who gave himself for me. ja kes andis ennast minu eest. Jesus, I love you Jeesus, ma armastan sind and I give myself to you. ja ma annan ennast sulle. And I ask you right now Ma palun sind just nüüd, to come into my heart, tule minu südamesse, come into my life tule minu ellu and make me new. ja tee mind uueks. And by the blood of Jesus, Ja läbi Jeesuse vere cleanse me of all my sin puhasta mind kõikidest mu pattudest and fill me ja täida mind with your love, oma armastusega, with your peace, oma rahuga, with your joy, oma rõõmuga, with your Holy Spirit, oma püha vaimuga and with that assurance ja selle veendumusega, that I am going to heaven et ma lähen taevasse and I will be with you forever. ja ma olen koos sinuga igavesti. And I thank you for it in the mighty name of Jesus. Tänan sind selle eest Jeesuse võimsal nimel. Amen. Amen. If you prayed that prayer, I believe you are new inside. Kui sa palusid selle palve, siis ma usun, et sa oled seesmiselt uus. It's a new day and a fresh start. Ta on uus päev ja värske algus. We can go out of here and we can live for God on a new level. Saame minna siit välja ja elada uuel tasemel Jumalale. Amen. And Amen. if you would like to get some more information, just please contact me and let me know. Kui sa tahaksid rohkem informatsiooni midagi, mille kohta, siis saab minuga ühendust võtta. You can send me an email or an SMS, or there's a little piece of paper in your bulletin that just says that, yeah, I'm giving my life to Et Jesus. sa võid saada kas SMS-i, e-maili või seal bulletini vahel on paber, kus võid ära märkida, et jah, ma tegin otsuse täna Jeesusele. And I want to be able to send you just some information and just to let you know how much God loves you Ma tahaks lihtsalt saata sulle informatsiooni ja rääkida sellest, kui väga Jumal armastab sind. and how you'll be able to move forward from this point. Kuidas sa saad sellest hetkest edasi liikuda. But I just encourage you to keep coming back in here with us, Aga ma julgustan sind tagasi tulema siia ja ole koos meiega. because we're all in the same situation. Sest me kõik oleme samas olukorras. We all need help in life. Me kõik vajame elus abi. Nobody's perfect. Mitte keegi pole täiuslik. But as we keep coming to church, we get encouraged and strengthened to go out into this world and live right. Aga kui me käime jätkuvalt koguduses, siis me võime seda julgustatud ja oleme julgustatud käima koos Jumalaga. And I believe God with all my heart that He has a plan for each and every person that would walk through these doors. Ma usun Jumalalt täies kiire südamega seda, et kes iganes nendest uste vahelt sisse astub, Jumalal on eesmärk neile. That nobody would be here by accident. Et keegi ei satu siia niisama. Amen. Well, I would like to ask the worship team to come. Palun, et ülistusbänd tuleks siia. And we're going to sing one more song together before we go today. Laulame veel ühe laulu enne, kui me ära läheme We're siit. going to end in a way that it just brings glory and honor to God. Me lihtsalt lõpetame sellisel viisil, mis tooks Jumalale au ja kiitust. Know that you are free in Christ. Ja tea, et sa oled vaba Kristuses. Go out and have an awesome week. Olgu sul imeline nädal. Oh, just lost my interpreter. Okay, and know this. Know this. That Ja tea seda, that I love you, et mina armastan sind, that God loves you. et Jumal armastab sind. And remember that Jesus is coming soon. Ja pea meeles, et Jeesus tuleb varsti tagasi. Amen. We're going to celebrate that together as a church in about a month. Me tähistame seda kuskil 6 aja pärast. I encourage you on Christmas Eve, if you can get away or just bring your family, we're having a Christmas Eve service. Et kui sa saad, siis jõululaupäeval toimub meil siin õhtune teenistus. It's one of our favorite times of the year. Üks meie lemmik aastaaegu. And it's one of the more fun services that we have together. Üks lõbusamaid teenistusi, mis meil aasta jooksul on. And if you could make that part of your Christmas celebration, it would be wonderful. Kui sa saaksid teha sellest oma iga-aastase traditsiooni, siis oleks väga lahe. But we're going to try to do some advertisements around here over the next few weeks and just believe God for this room to be filled with Aga me people üritame ka järgnevate nädalate jooksul teha ka reklaami siin kandis, et see tuba oleks kindlasti täis, as we celebrate the coming of our Savior. kui me tähistame oma pääste tulemist. Amen. But God bless you. Have a great Aga week. Jumal õnnistagu sind, olgu sul vägev nädal. We'll see you Wednesday night. Näeme sind kolmapäeval. Siin on üks jõgi, mis voolab headuses, siin on üks läte,
meid. Ulbitseb taev, ulbitseb taev, ulbitseb taev, ulbitseb taev, sealt voolab elu mulle. Su jõgi elavaks teeb meid, su jõgi elavaks teeb meid, su jõgi elavaks teeb meid, su jõgi elavaks teeb meid. Halleluuja. Amen. Olgu sul väga-väga elav ja Jumalaga koos nädal, nii et kohtumiseni homme õhtul juba Valle koosolekul.